Si uwhakabata ko fie o le au whainga luenga a le Blue Wave TV. Ia mana I whātu ngā wo tau si le fia. Ele ngā tau pese whale nganga. Ia e mese fōi o le pese o le tauta iai. Ia whaingoa fōi whātunga lea. Ua tala whiaunga male ngō le tātou purukalame. Ia e mese fōi o le nei sāvalinga o lo tātou whianga iei. E le toi aso nei mōmoa o le toi aso tātou te whātou whāma whawhetai ai le tua. Ona o le sāvalinga ma le au onanga le luafe, lua sefulu ma le lima. E a whatalofa, le whasaunga au ma le atu folasa. Sa moa o le i au talangata, o le fuela velave. Ia, wa taoto na whawai papa. Wa mausali, mai au na tatulanga, o na mamalu, mo na sa, mo na whainga. Pa ia fo i o Samoa. Ia e le ngā whatauli mai na e sau whaatau waa. Ale tau au na vai vai. Ai whiwhia le loto ma le nganga o le ua tātou to e whetapa i ma murumuru au fo e peau ma ngaru ngalu o le ea. Ia a o tātou iai le toe aso o le nei tau sanga tātou whaatau whale le luafe luasuru ma le lima. Ia momori ai le wha malo ma le wha whetai I le atua o mea ua ia whaia. A ua kause e maanga iai fo I masi malo lo la tau ia. Dei lor tele o tau meli mai ma tau tu ufisiri mai. O a fe e koe a erka ko por kalame e tutu sa lo fo I fia malo lo ma lo ma u fo I fia malo lo ma sunga le a tau. Ai mai se ia o nei vai tau le tau sanga o aso fia ua feilo ai manisi o ainga. Ia. O e malanga mai o wo, ia, mare to tele. Ia ua se ea iasi, ngofo lantou ia, matau, mawhaifo I le distance yourself, mai le pisi kele o le social media li te rota. Nara fo le nantou te vai eise ase a fo ia, tango share nisi news, ia si vanga na o nai vaenga, fo I le e tāua si le fia lau tele, o kango share. Ai tele ai na fai atu au live o io ta faonga matulanga enjoy life ya o melana na tupu ai o manatu ona ole toi aso le nei ole aso tolu sfuru ma le tasi le nei ole masino te semba manatu ai ya de tau ona o toi sau e fai se tatou porkalame fai ole porkalame tatou te fato fai I le luafe lua sifuru ma le lima ia maona le lei maona masei ma mea uma na tutupu ai ia le alala le na ua manatu ai ia o le a whaili tātou porkalame le rivanga o le fiafi ia ma ua o ngā fo I wahe ma lolo isi ia o isi ia lai on whaasolo atoa e me se fo I tero na ie vai vanga tore ma le sila mea woka va ai ole mea ole au fai porkalame fou le ua sau ngei runga ala o isi tangata pe ua toi loa le mana I o le social media o makukua ia o le tele ia e whapena o le soifua e whaiwhaia nice e te whaiwhaia au mea mani e te iau se so o ma mea mana ia te ia ua vai atunga ua pipi I mai mai kalu lo mare atoa ia o le whaingu fie le na o le nei sāvalinga ma le nei soifuanga tātou te iai. Ai o le whiwhianga o le loto o le maua le malosi tātou te la sia ai le toe aso. O le vai luanga le poa na nei. O le au tātou whawhiloa ia I le lua whelua suma le ono. E ui whai mai le whaitau o nisi ua na o ni whainu mera. Ai I le mawhauwhau ala na whaare tangata ia. E mana tua mai foi a e mama sa ma e mawalalo sau vai se mea o le mawalalo foi nga ma le mama o lo fa ka wainga so tatou la ia tele na o tatou la ia le tele na fia e tala noi I mea na fa mai it's just a number lo winga la tatala e te mafau lo fa penga ngai vai la ia e le eiso walu I luma I le kausanga ma le kausanga nga o lo
koe repeater o le mea sa fai. Langa fo I ua mai lo mafau it's just a number. Ai e toi tu mai toi tilo mai te pa maybe luas fulu course fulu fast fulu limas fulu ongas fulu faso solo kwa kausanga kaluai. O le whaafelo inga o le niu ia, o le whaafelo inga pio, ka ilo lo ka penganga, le whaafelo inga o le Paulo Kele, hui le maraka alolo le la saungi sau kongu. Pe tutusa ma au ta penanga, e ke ka penga ai lo loko, il whaafelo inga o le kausanga fō. E matua I whai le leia o plan o mea te tele, arangi kaimi, ia. O le sia tangata mai, it's just a number. Mana tua la, e mama lo lau vai se mea, e mama ia fu ia malonga. Na. Ia. Ia leo le anga le leo le tua. Ona olona lofa malona fa maoni. Ia pe ona ufa ia tu sa moa e le toi tau au talaina. O le upenga o pili e tau e fa ngota o sa ma ufa inga. Pe au ia isa ukala, pe le o ia se kala asiata. E le aia se iota e toe suia. Pa ia na o mamalu na e tiu wha amantala o ai. A wale sa valinga ile nei fo itaimi ole soifuanga. Wha malole mo wha talo fatu o folo fatu. Mai lava I malai tele ma malai tafunai. Wha mai o malai o le totoa, malai o le manino, malai o le vavau. A wale fale tau waitu ma le fale tau tangata o le tui manu ale nā maona tawhai. A whai tātou te awhia e se I o tātou pai le motu o salaia. Ia, tu launa la le whanga o mane whai ngā. E iei le onge uli ma le onge enga. Fotu le ngā la loifi ma le wharisau ma le whale o mā vaenga. Ngā moe pango, maolo I tā funga pai urupo. Ia, e matua le tui, le tuu. Ia, a wā le na whale anga furu I eile motu. Ia, e mai se fo I o tama mātutua. A whaifoi lau te, o mai a wā le motu I tū muala tōwia. Ia, o upu e masani ia mata whanua I le mata matangi a siu whanua I malai o le tonto, e mai se fo I o matamata no nofo. Ia, a wā le tausinga fo I o le whalewhao tū muala tōwia. Mai se fo I o le tu ia tua, tu ia ana, o le vai tame soali I o le ngato I tele. O le motu o papa. E siva tau whai ai tu mua. Ia wafo I le la tau fatu ai nga tausi. Lufi le uru moenga, tu I zamau. Wha ia asiata tu mua. Ia, la asia lau o le fo, ma o tātou malanga I le motu tele I sala whai. Ia opa ia nā mamamalu o wale usonga. Fui fatu, vai tutu, finao, matia I tu au vai loa ma fale toi. O le atoanga le nao Samoa. Ia, no watu la ia. No watu I to fia, to fai taurina o le atunu o la o tau lea fatu a inga tausi. Ia, ai a tele ani upu I manu sala. Sala inga tātou tele upu I manu, ma tātou wha manuina le suafo I Yehova, a wae le lei lava o ia, a wae wha vavau lava, lona alofa, o lona alofa fo ia mai lea tupulanga. I lea tupulanga. E o ai tupulanga amudi. E alofa le nao le tua. Le o mawhai eo na te tele a pesenga. E matua I le o I lona wha maoni. E lofa le nao le tua. Wa tātou tango I ula, wa tātou tepa I ula. Wa tātou futi manu ula. I lona wha maoni. E lofa le nao le tua. Na ia a puti. Lo soifua. Na ia a pele. Lo wola. Ya, wa tātou o oi freseu msapi ma o madie. Koe o seanga. Ai yesif afitai tere tātou fa afitai leanga o lela ka ko fa I le lua felo suma de lima. Ia, lela na le toi fo I mai e fail tātou por kalame. Ele nei vanga fo I ole. Fiafi. O moli atu ia le fa malo fa anga mo o to o malava.
au fai ngā luenga te tofi le tua so o se tulimanu i so o se whatawhaitaulanga wha mahalo le tatalo e le ua tino mai matau le ai o atou tatalo mātou ana pongi le ua tau te iai whaiva lo tātou turu e ui o le toe aso le nei a ua tātou whaitauina le alofa wha maoni o le tua i lo soifua mai se foi o lo nei o la vai vai ma lo fai o le whaiva tongi o se ua lagatila ia ua whaapūlou le tua lima wha malo fai o le whaiva ia afe mai lau wha malo ia te oele te wo mapaanga mai oe lea na tātou sāva vali mai le last 5 years tu lou lava 5 tausanga o tātou sāva vali mai le nei porokalame o le tauta iai ia o lea ua 5 tausanga lua afe lua sifuru maritasi tu lou lava lua afe rusu maritasi na whanau mai ele tauta iai yes whangau whakasi mai a marisavalinga al fast ioe porokalame le nei whanau whatasi mai a marisavalinga al fast aso luf a tausanga e lua afe rusu maritasi le la waka ko o mai le lua afe rusu mari 5 la ka ko walu le lufu ma le ono 5 ai tausanga o la ula whawhetai a te oele na tātou sāva vali mai lava sa e taritonuina le tautua sa iailo whaatuatuanga sa iailo whaamoe ola pe or kara le apaskolo Paulo ka puks por de vela eri or ma studio de vai ma kausu merka e adi misa o tele itale whaatasi le nei taimi a leola koe karekale ai rungor ka ko por kalame ai ona momoli fa malo mar whawhetai e na sāva vali o lo te malama le leia ia o te iloa nisi o te manatua sau ale sāvalinga re ngā kaimi o kau mawhai si ka kou porokalame kau mawhai ke me ngar kai ko asfulu maka ai kai ko lua se fulu au te iloa tele atu lau vahanga fo ilele lai maka mai kua e mumusu yo uloa kula maka hawhetai tele la vai ate autou ioi 5 tausanga fou rua kasi rua koru rua wha rua 5 mai rua ongo re la 5 kausanga o le tātou porokalame o tau mawhai mai lava whawhetai le atua ia te autou fo isa share al porokalame le nei mai le ulua iaso e share lava whatata mati mari tausi taisisi whawhetai tele fata whaivalu malele ai o se tausi ioe ai uso au nese Karin e le mawhaina ngalo o tau i nā taimi ioe male toa tele ia whaola tane pira male whaletua Silva i tanga te lewinga o la te tala male Pastor Moore and Sharon Emma Lawson mori atu o lo whaanga tina matua ia Vaitupu ta lo whai Vaitupu, Merry Christmas and a Happy New Year from Asiata lei ataua mari tau te iai ia le tua ono lo tau soifua tina matua ia vai moana ai purchase lai o i Utah ia ma o tau uma le totele no o leu tango ai whai atu ma le pa totele o tau no ina ua saula ua tupu bola moboli atu o lo whaanga whaburianga Krisimasi se uso ia tui vasa Elvis Morley ia po Elvis Morley ma le tausi e fionga ia murianga tele litia ma le ainga i nā i merepone au sitalia mo le tufo ia lo whaanga ia e le fionga e lo li ia puleai ia e le ngata puleai silila ma le wharetua i nā i Brisbane ia ma tiko ma le whanau ia e mese fo i pulea i semi ia e mese fo i wharetua le sene ma uto whaafitai ia ma le to tele no ia no whai atu o lau whaafitai e le whaititia mai le to tele ma le to tele te telefo nisi sa le ifia nei por kalami sa whai mawhili ai whaafitai i le atua walu wa te tongo malama wa te tawhata tau tau lelei. Whawhitai wa vea se mea sa le fia i ma mea wa fia i ai.
sa avea se vaenga e fai mawhaasalanga o se whaamanuia. Langa o fionga ia le tua. Ia e kango i liliu le whaasala e avea o se whaamanuia. O mole tua ia o lo whaanga e le mawai mo o tō u malawa. Whaamanuianga, o le kirisi masi, ma le tausanga fau. E ate o tō u malawa, na ia u ainga i Samoa, ainga u mai Samoa, ia o wō, au mea mamai, e ainga i New Zealand, ainga i Australia, ainga i Amerika, ainga i le atu Pasifika, le vasa Pasifika, manisi, o ainga, ia ma wō wa aveo ni ainga. Manu ia tu krisi masi, ma te tausanga fō. O le kele i o issues lai tutupu mai Samoa, o le tele ia, se i whaila ukala. Ai ai se fiafianga ngu merakasi o lo uloto. O le fiafianga o lo uloto. Ua a mata o no tau sila Samoa. Ua va ai mata o le atunu uma sila mio o le atunu. Ua tino mai mea na tau alanga atu ai le tātou porokalame. Mangisi o porokalame. But o titala noa uia mo le tau taiai. Ai le whaititi ai. Le matou ngā luenga so whaatasi maisi o tātou media o lo tutu whaatasi. Tātou te tau ave le manu lauti ma le wha moe moe. Ina ia kikinga i lalo. Peti neia. Ia le whaalafu awa i aisa moa le ngata o a mionga tangata. A o le wha mai tūlanga o whala au whasaina. Ma le ano anoa. Mana tua mai voi. Kasi lea vaenga ua matua feika i le siko o kere nga feika i. Au kangaka nga feika. Ua koe whawhekai mai. Ua matua i toe meli mai ma whawhekai mai. O whaikau. O te tango whaitau umatou messages le sen mai le tau tai ia e PSN mai fo i lau page. E iei le si kangaka nga makua whawhekai ma admit mai. O le makua whapea iong ia ukala whaakupu. Fo mai o auru ke kango whaakupu kala i Samoa. Ua pepesi le aisa i Samoa. Involve leo le aisa. Involve whaia onga. Fa mai le meri, le si meri ngā lesi kangaka fa mai. Ke loa siata. I am so sorry. Ke loa whawhetai a te oile. Te le mention inga longoa. Whawhetai i lo loto. Whawhetai tele lava. Ona finally wa releasing ngā avenga mafasa i lo loko. Ngoinga o mea umasa e mafau ai. Fa mai o ke whaikara whakupu. Kala lea kakarea. Fa mai ke lo e au ai na au matamata taimi e te langa mai. Ai mai ser kai minga sa wai dunga mo le mau Samuelu. Kam karanga le tanga tele. Fa mai lo wika ya o e fa pea uia. Tanga lo ma fau. Ele ia nga me o me nga kupu ya ku fa fo ele ku kupu ya Samoa. Me ye ke pisa mai ai i oi. E so e kausolo musa mai i oi. Ai peita i wo wa ia ku le ngoa ai mai se o leo le involve ai. Fa mai o ke fa ko ese aku ia ki o leuso. Leala wa vea le mea o wikai ma mea ma mea wa makua i o ufia ma se ikako va ai le kai me ka koso ma mai ile siko kele. Ma vai la ndato ia. Wala le wingo la utala. O ai ia o ka ko por kalame. Whaafitai whaapitoa ia te o tau lea tātou te ngā lulu e so whaatasi. Tātou intels. Au ko ke poli. Iyo, whaafitai te le lava ie o lo o nganga whaatasi ma le loto le nei por kalame. Tātou te ngā lulu e whaatasi. Se isu engi lunga. Le ango ai. Ai tau te sira fia peina whaatu la utala. O le por kalame le tau tai ai. Ka kou ke le eimile i le tangata fo i lea street dealers. Ngai kangaka ia whaafitai e le whaititia lau whaafitai le matanga ruenga o leo whaafitai le angai e kakau wanga i eise amakanga o se mea. Ai o le ei markako por kalame, le ei kau ke ei mai, kau ke ei mai i le uru or kalako, kulou. Ke i lor kala lea. O le kala lea nga whai e le afionga i le tama ainga. Nga whai le mangu Samoa. Eyo, mori mau ai kama o le mangu Samoa le ka alonga fo i le leo ke whamakara soa. Iwa kasi le nga whako i lalo ai e Samoa le manu Samoa mo le urua i kaimi le awa welese.
malai nga wele se oile la ngol mai Cardiff I Wales ia sa ola malai nga Cardiff malai stadium fo gele nga fo akakala lai fa dali le fa malosi al tama ainga kai minga tu pola efi e fa mai to le fo Andy mato o malai fa kadi se ela ko fe se fa manguia ka mo e mai ro maka mai fa fo e mangua o ko le o wele se di uso le fe tawile li yonga ma le lango oi kilo la kapi nga kai mi o le o wele se kai mi nga ma ro si aku lo isi au ai fa dalil fa ma lo si ai lu watu tama ai nga le fionga ile tu ya tua la tua faila na tala ile o di ile mangsa mo o le afo ile akala ko ke va ai le fu a wele se ai fe punga ku le o di ia ku lo fe punga aku le mangsa mo mar kap kengi ya Peter Fatima o le dragon o le kor kala ku mai kala ko inga o mai la ia nga o au mai le uru kala ku e le mafai nga per kala ko pe au ko le mai le uru le nga o longa marosi vai vai ka ku i o ka se kala inga se kala e ke aru e ke ka alu e le mafai nga e ko e fo I mai ko kongor poku le poku sui e le mafai nga e fo I mai pe ale ku so le wa va ku sa o ka ngosa o aku pua ka ngor fa ku ra uri ala le winga wo to ever do ile vaenga le o le aim le ngar ka ko por kalame ka ko kile aim ka mai vai or kala ko ka ko kile aim le si usi or kala ko va kur fa fonga le tunu ka ko mai ia le sa ngoanga le fa malo si au or ka ma ainga o le sa ave ma o malu malo a mai le nga e fai mangulauki o le ka ko fa moenga fa moenga ia ile ola fa moe ile ola le pe sa ngora po skolo po le ale wing o fa matalanga comes 2026 or kako por kalame kako ke fiso soangi de malo inga ia kango sa o le ulu kala kuro if you know what I mean a uko si da fia ele ai se ao nga ka loka o vai tu nei tanga ia le mai le disi fo ile o vai ku ia ore ko akelea I think au kango fa pasenge mai le lima se fu ke ropenga se ko akoru ko afa nisi lai fainga ruenga le lei mangisi e kau ia ni so o kanga fo I anga I big dealers a ko akelea lo ke vai ku o small dealers ma users ka kala ko ke fa nga inga substance a o se upu fo le ongo pe yo re uru kala ko I ele ai upu mongi nga mare upu ko kingo ele nga ka ele o re kadi le kulo ai fa fetai ya ile effort fa fekai ile o lo ku le fo e ngai kai mi fa fekai makanga ruenga le nga ka ke le fa kiki a mo modi per fa fekai ai se at least we've seen some outcomes a o le fa polo ala ko ia o le fa polo se I ka ko sungi e ka ure kingi po o ai ka masasa o I e sa fa I ku me ka malanga le ke emi ka manga le nga wa ia tau te ia ele o ke le emo ke fia pa ia ka ko ke su engi uma ilunga se I ave le kula fongo e fa kingo ai anga o kula fongo that's it yeah e fa peala o ele ke fia ka maama e ke lafi umi e umi nga lafi o le kali o le mea ngei sa o le runners dealers o le kali o le mea ngei le fai ngā malo lau sunga le li pāne mia mar ka penge ka e mesor ka ko fai ngā malo makai kai o ki karango haku kai kai ele nga o fast HRPP a fai ka ko ke loko nga kasi le mea lea le nga ele nga ongi fakau ai sa le HRPP po le fast po le sap o ka ngaka ngi le sa fa e ai ka ngaka le leilai o le HRPP yes e ai foi ka ngaka lai follow ai ka inga kuila epa ai le o malama o lai sa fa I mai si biggest o isi o maybe o isi ka ngaka lai ai o mania who knows po sa fa foi ngisi main I le fast ka ke le lo
nga pengo fa ele fa pe fo ya ka ko fast nga ka ko se lau pasenge la ia le ai no a ole ale wingor fa makalanga ko sa fa fe kai ole wa avenga o kanga kai ele ke vai kunga e ko ai kiki a ngisi e or kai me mua le fa pui a or ko akele ale saule le lisilia o kamaya in out wa masangi so they will never talk kela ka ngai fa ngofia ele kai ka kala la wa ngai e ka u po ai la sa fa ile u lor kala ko they will never talk why lenga or ka ko kula fongom fa salanga is a piece of cake lau fionga ile li pale mia o lau fionga fo ile mingiska o leo ya se ku walalo e vaku mua ile amakanga o kausanga fo wa i koe fai kula fongo sui fai ngongi fasalanga o meia ia ole are uru kala ko ama ua pe afa pe olangi aisa maua ya o aisa la kupe ngar ko ruafi lai o ke kala ngoi results esa i mua ka ko por kala mele fa ko se kala o ke kala ngoi alis kama for custom kala ya o ko kama custom fo le di for kiu ke lenga i mua fo i kai mor pa inga mua lenga mau hai aisa le vakunga le aisa ai uma enga e faila ai laule unga ngale ko rua fesar kupe ha ko rua fe a ole fa inga le street worth for me nga mau er kamalea e laka le milionga ai sa sala le fasalanga e fa msingonga ngar ko rua fe sa oi tu iti are you kidding me nei ka ko kalangoa i me sa ka ko kalangoa ele ore kali le ua kalo kai ngai kanga kai ai fa fe kai mo moli fa malo i malo ma le fionga kom singa acting komis ole uka ko waru yo ai le kai anga ma wai le usifi i mele ai sea e lo ko aka miki ngai ma ke ngai in out ole ale me a ma pe afa ye uma e la wa ele ungol au ai isa ngar ka yongo masinga ka ikolu masinga ka ikasi kausanga ole ale uru kala ko ama wa ia mea ai saur fa salanga defamation e o ar ka finga o Samuelu like ka unga nga mai ku o live remand ele guilty kamalea ale le ngofo wa umi ya ku ngofo fia kausanga o ko ki luar ko kausanga lo ka o ngofo Samuelu ko ngor far pui ai nga ole defamation conspiracy o ha umangi mau ngasu ola ofisiri ele anga ingi kupulanga ia conspiracy ore ka ko kula fongo isa mo is a joke ya ma vai ir ka fio finga la ka fio fisa muelu ko pe or ka fio fingor kangaka pe or ka fio fingor kangaka langa ai a fainga conspiracy e fa kupungi kala inga ia moli ai leala ele ai ma se meanga conspired pe fa pe mai e fasiokia le ala kulo o moku nga afalua ferua lima ele ai mangi kau pure pulenga fa pe inga ia fasiokia le ala le se mea fa pe nga a fai ua masalo salo leo wa leo kai me olongo le fai masalo salonga ngi le ku ia fa mai o kau pure pulenga inga ia ku ua ia le ala vai ese senga ia loka king fai popo kau pure pulenga e kanga kavaleinga kuila epa even though we kele akuru palafu nga mea nga fau we lengi fa maungianga ai lokai ai ka fiofi Samuelu ele o se kau pure pulenga e fasioki le ala ku lou le ngana ai fa mai ia ma fofonga o leo onga ongi kau pure pulenga e ku wa ia ia le ala ma vai ai ka ofia ile usavali le lua kausanga o ka fiofi fa pui ai arua ku Samuelu e ka ukau pure pulenga le ala nga fa kongo inga ia e fasiokia olo mala audi ai karie ia ku la fo oh my good boy e arua ku Samuelu e la ku eva nga fa kongo wa le ala mua kili la wori ia kulo le la vatua le ngana waso uma fa ngofie ioe
arua ko ia Samuelu ka nga fa kongu au e fasioki o e fanga o rua I kau mesinga pe kai wale fe kau I kau mesinga ko fa kongu ro au e ris pok pokonga ngai fai vai lima le Robert Louis Stevenson a pok pokonga nga ke mi kongu ale nga malanga ko Il par mi on usila mo rua I kai mi Jacinda Ardern we were all there a o inga le si pok pokonga nga fa kongu e konga kili ai avaku I kai mi o ko mesinga ia longo I refuse e le fia karikongu. Ai o ifo faile su enga. Mo lia loa. E karikongu la yo lako masaro salonga. Ai le fia karikongu le key witness, le eyewitness. Nga o sa munda lava e kupu inga I mea. O kou sila. Ai se mea e mua po se kako New Year resolution. O sa onga ngare upu. O le New Year resolution po le revolution. Ai se kako New Year resolutions e te tau ona fai mua pasir kula fongo sui uma isi fai ngor kula fongo re mua kongi kwa I kongi ia I kai ia ke amai le moanga sau ke amai mara moanga uri ai o me ka ora moanga makua I kongi ia inga awange ko amai ngai defamations o ile walu mai ma waste ile kai meo leo walu mai ngai ku roa mea nga fai e kuila e pai pui ai ngai wa waste alele wa ko ya afia I foi mai sikanga o mea nga fai ngai ko inga ai se me mua sui a ko ya kula fo awur fa soro muria le nga fa soro mudi e siro makua fa masaur kia inga o fa so muria la silo awa makua fa masau pero kwa fa masau e o kadinga se po o fa ngai fa kula fongo makua itongi fa mau le lua vai ko la o fionga le I mia lai yai ka ngaka lai sau fa I le ko kongol pale menge e ku ko kasi e o le sap e o le HRPP lai yai o la ko loko fa kasi e ingo umar kula fongo le o le mea mua le ka ki faia that's the key thing ku ala lo nga o ku ala lo ioi a le suia kula fongo ma ko e sui fa ai unga o kula fongo o pe a foi le fa maungia o e kulanga o le isa a fa maungia o se furu ka usanga ko ulunga solo ako o ngei e kasi ar mawanga o le isa e kaukala e ma fuanga e kaukala wa foi langa le la ave o ko ngere so fa mo ngangi manga elengia so sa ki sa wai kua ya elengia so sa ki sa wai kua e avea o loka o kokong pe ke sawa ya wa vangaro ko rua pe ke sawa ya o fa ko rua lau kange nga e kau ko ile ami o lo lava mo fanga nga e loko ai fai me ia onga o lo kalia inga o le kua pakakua pe ha o nga mau ya saka ko faia pe ya nga fa kula ukala o va ia ku ngai ko kelo le lisile ave ko kom e eu ke loa o le upu mongia e eu ke loa e ingi singa mako a onga e fo i singa mako we vale olanga ai sa ma wala vangoa ka ko ke sala mo mai ioi pa wa nga o me kangi u le fak e le si kanga kalau ke vai ko I o se uso ia kia wo ele se uso al kamalea e se lo lofa ia io ai nga umalaenga ke io inga le leiro o langa ai nga ke lo inga ua ma kau ma vai fiku kausanga karuai o e vanga o le olanga o a uma mea nga o fai si uso lea o ua o furikua e sili le salamo ai le ipalasi mai le fa salanga le kua mua e lua le kau yo meia o fa so ai se uso le e lua le kau mua far pui
a misi le fare pui pui lua o la lor ele e fkangi sia ko rua marfanga nga ore kawi nga me ia a foi pe go foi o ke le nga kia o mea nga o ui mai ai nga mako fengare ngale ai uma maresi ko kele mako ka fafau mako weva pi o anga sifi o anga gangsters yeah ai o a ilo kai me feli wa inga o ele atua fai man fa maungi o fo ila nga alu ese ma e furikua ma ingo ye ma e alofa iskangaka o le alofa mongi yanga le nga len ko fa nga ki ro fen ka nga mission nga paulo apostolo saulo o le fai nga ka i o mission nga kamalea and that's why nga make it kamalea makes him the greatest in fact e sili yaku o onga paulo ai le i feilo ai le isa vali ma yesu ngai lo o onga makuskusinga aso o nga feo ai ma va ai yesu ma me nga fai yesu pe keru yakopo yoange fa solo ya le uso ai sili yaku ave vai ko o me o maka karangoa ya apostolo paulo ma fu ai sia le anga nga ola ai pier kamanga ola paulo le olanga le aka ko au mai ngi vai kai mi ka ko lifestyle wa ko ke ni rope ngai ngi isa mangi maruanga nga ke ruanga ngai on wala ngore la au ore la au aka ko mai ele fi ko ngai ka ko mi fai ke mi ngai ma me nga fai apostolo paulo ave ma saulo o saulo kama agora kanga kai or kanga ke fai unga fa amerikeli or kai au kai fika oi o ia nga ora ingar fasio kinga or kamau fai evangelia foi le kuspa ia o se fango kele kanga ka pa ia nga fa sawa ma fasio kia ile pelu onga ole kai ingar kamarea kele mele anga oi ai inga ualiua kamalea o le fainga ka o langa misionga nga koe kofia ile akua koe alu ai koe kalai koe alu koe ka ulo wola koe alu koe kalai mea nga e fa sa wai o le winga fa matalanga leila nga ukele fa peo ke fa so akua o se angel a fa yo nga e ke fa yer kai biningi a sa ka fa ya so ya a nga ke fa pe mai o pia or kama yes esa oe sa ka onga esa oe sa ka felelei esa oe sa ka ko ova esa oe sa ka ko faika anga esa o sa tatu ayar kai miringi a sui loa ma saure vala au le ku i lo soi fua ma le ola sui loa sui ele i okupo ponga that's where I'm heading to ore fa so ku ala lo fo ilia langa le wo vai kunga o le ala o sa kia mai ngai kangaka ya lo fa ya so kirisi masi wale ko ke vai kunga fa ko aku la idis ko ke le anga ia pe ya o fe puali ya ngwali o fe puali o taimi piko sili ngai o kausanga mare soifua ngai mo mia e fa ngau o le mafuka fa kasi mamakua ai pangalia ua faasili le ngau i ngai mea ai le o iaiso nga sa orokonga e le ise sa orokonga o tupe fo i ia ka kou ke maua mai mea ngai o kupe e sau ma le oi e sau fo i ma le faasalanga e sau ma le faafefefefe o kula fong ia pepeli ia o ngai ke sau roa po e pou o le aso muri le ngai o re ngai kausanga o le whakali aku kaut whara ka unga sau whare mapuka la le meni mai se uso ma kua pisi ala wala me whainga koi ki o kuai meangi o le winga wo utoi wha amalo si au we whala oila ukalangoa leu ke whasoa kuai I feel i kanga kaia however e yeile however peitai ai peitai a fai e le mawalunga kulanga o le kula fongo e ngongo kia ai kanga ka whapengei
o la ula tala e mai maufuar ngā luenga le kau mawhai e komesinga man makanga luenga o leo leo man mingi skao leo leo mingi skao kiuke ma e o maolo o ngā lue whakasi e ki ngei ale melea e ma i maufua e whai fua fo a wafo ila e kou ke ki ngā inga e kau ngā kā aku la kupe e kau ngā kā aku me whaaru le operations i le kau puenga o kangakai au maya mea ia ma kangakai whakaua ngai lo le uma enga ai kāre sa mala le whaamasingo fa mai ia ma ua whaasaleina nei o ele tolu masina. Ha? What? Ma ua whaasaleina nei o ele ono masina. Oh. Ia ngā whaasalanga ka iongo masinga. A o le afeki o le mele ko ki whaasala ai ka ngaka ele ngai ubu. Tau te sila fia. Ma kua i kele o le vale fou le waisa mosole. Ola le meo le vale fou. Ai o le mea pito i leanga, pe ua whaata la fonga. Ua whaata la fonga, ma whaata alonga i vai. A o le angoa i o le au vaapa. A le mea lai pe e leanga i le au vaapa. O fe fwingi vale, kuloua, kako avele upu langa o le upu kau ke ngangana ia so uma sa e whaonga. O fengi vale e valea i uma isi mea, ai le iloa valea isi kupi. Soli. Mafau ila oe. Ai mafau sawa ile mafau le upule kau ke aveo le vale. Ngai kangaka. Sole, o le vale le ai o ai kupe ka alo ile iloa nga mea. Ile iloa songa ka ua. A feangi vale e feo ai mafau e whakafe kafe solo. Le ka ele solo tulau fatua. Amo solo ofu. Kasisi solo e oisi vale o amiu vale a kulou. Whakanga kere ngoa matu ara whafonga le atunu. Feo ai whaale mafau ai poko e aisi. Ai aisi. O whengi vale o roi kupe popoko. Oh my. E kau mo mele mingo lau tala le ute whai atu. Awala ngau le mele le kau ke whewha ia wha alofa ia ngai kangaka. Alofa ia ngai kangaka. Kiro e halulo e umano utango tu use tupe tangata ne au te halulo ta vale mo ata mo fatu ile tu we ore me e hari osi ia fa ya ukalanga ore me e hari ongi vale mo ingi me ore me e hari ingi vale mo ime ye ko le pore me awa ai si sa e le lo fa mai e le lo nga ia se me anu ngela le fakai inga sau ngela le vale sau po se fa finge ko vatuale sau po manga va finge ko e le la wa russia ku isi so e la ku le ko ru fa finge ko fasi ala wo so mai ska ka mai awa e so nga fa nga yo le vale so nga fa nga yo le vale o e valea e le lo o le pepe me le manga va ai sir kupe e lo kupe vaka ua mafua uma nei mea o ngai o le lei tu la fono e pola pui ai le alu o le fala au fa sai ngale ko ngosam o wa umila o fa so le vanga le ona o le fa tai o le loto o la lai kupu ai o le mali e la le leo le ngofu fili e ka wa o nei le tau le lima na whaatulanga mai ai ia le whaatalanoanga ma le fionga le minista o leo po le fionga le li parmia. Ai whatoa mai anei ana mai talanoa le lan whaamalulu mai le fionga le li parmia. O nei le fiafi e iei lana porkalame whaapitoa le malu. Fo ile leo pa uia ia ina ua confirm mai le ma whaatalanoanga na nafi. Ia la lau fa manulu mai ai le fionga le parmia ona e te ua clash ma le fetau i taimi ia ai o le fa mo ngale nana io e ia le fionga le parmia fio mai ia e ma te fa so ma sunga le atu ia ma o mai se fa mo nyanga le nei tau sanga le to ia ai manatu o le au vatu ile na saunoanga alo ia fai o le nei tau sanga se taimi o le nei foi ia fiafi ta tol malolonga le sumai le tawa io
Tatu vai tatu tangata bo umale sa oi o ko vai nga meli mai fa mai pisi da wala ale mo ni mau mai ka ka fa mo la ke fa ka o le mo ya tatu malolonga a foi mai fa filo ai godfather si ma fa so ai misi o le leo wo uloa ya eso ma fa pe ka u kulonga ingo le nga ngofo o la ka un me o le chip o le top Nenga ngofo tip top ya le tangata le wa toilo fa inga leo o le ula a wa makua ya kangia I le kele vo ngai leo ye ku ngai meo a o ai sa fa ko ko barolong a foi mai fa fira ili to ngol poklam SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao, o ua lo ia Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisoswani I tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisoswani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo aiwa. Affordable funerals o le tani mo te miti ngā o le maliu maleoti. Miri mai noa o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga mo te saunga o le pele a te oe. Whakasau tai noa matangi a mosa I le mōpai o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teo wina, I mamanu Pasifika. Whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua mātang o fie, ma le la le lei, au le lei. Afisota I loa, matangi a mosa I le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma I New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster.
We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Jaibura watile waiva minuto jeneli July 5 fifia fafelo ia tu manuia Krismasi ia malelo atu tu saka fouana nei ia elo sunga le fatama o fana umo langi Godfather lo sunga le atua ia pare mai lu vai mo ta program ia lo sunga vai malai kai program ia ames fole se sila mai mo mai sa mo yon kulanga mo lunga ia fafelo aku fakara fa kulanga fa kai mo fifia mo ia ka sa fo iyo o vai atori I sole le koe pisi mai o ka ko manu kauda walari so de mo ko kia fa ko ki ai kula o sa mo ile le o sa ba me penga se fulu ko mai ale polo kai le anga isi me pakaro ka ga ngai pakao sa ba mai ale e sela tanga tale se ele vai ngai le meri mai fa mai certa o le mo te fa tau ile molma ma Godfather o nga langa ka o yo nga lela ka ka po ka es fu kasi por sulu ya ela nga leo le tua wa to me wona nei la o ko ri lo sunga nga di pe ale me ri ko ska iro for su enga o samani pe ko sa su enga o ngi ke mo swi aka ke go ku le ya me no ka vale ka pe a mo ka maka ma ya mo aka ma ya anga ngai ba ga ya maka ma ya Mga yer vero lu maka iska kana fai yang oi. Wani fofuanga sa yeri Krismasi. Wala ngole fo ma ko filo foi le man sunga Godfather. Ia fofuanga ngai ka mai ngai mo ngai ka mai ki fo pa kas ma Krismasi ya na bo ko fo. Oh, ya fulilo o ka penga ba mo ne. Ia. Lo bello lu se per mo ngai. Au ngol ma lo si fo le lo ki pinga. Au ke fakore la vea pisi kama ingi fa pak fala. Ei, o sapel. Pi wale ko ala le ngaro tar wale to ma sangira u pe wa ma ai kere sapel. Ei, ma ai kere sapel. Ia ma lisi meu kam fa ke mu sapel. Me ka u mau le ya me o ipe o. Ya mele ele ki piange me ngi ku kama ngi sapel. Ela ame marse peru a bese esa serva esa ki pera ere ki pia siang yang eri ja peru ri de o ki pingola a banco pa fogo me ku e la eri ire ese ka muso fa ngare iri ka pa ka sa peru o fa me ki ngai ngai ya pa nga si me ri ya ese tu langa le wo vai tu ai le fionga le li pule ngare mai rungo story la ka mo ka po anai foi mongo ia ra wa foi kai polo okay o fa tori e ka unha fio mai lo fio ngare di pule o ka ko elasi por caramele le ia rusa ke sa un o foi le mori ko fa wala ku o le sa nga la makia ni sa ngi ngalu ia le pule ave la makia ai uma nga wa la makia ka pu ano ke vai ku ngala ko ka polo o vili atu nafi le talia ai meli mai fa toa uma tanga polo kala kuanga ngafi e o ile aso sa ile fia fiu ka polo te lo la oi na failo i mala utala o fa ya tu te lo oi te fio lai le company mana me ala tu pune ya o il tu sang fo e sidi ele fa si o no e si fa si o misa awa o longo winga o pule ka ko ele ko mo o office nga o ka polo mana tuala le ile malau le amata mata fo ile o le nau le mele o le nga sa fa fo ile pule por insi aso ala fo ke pule au pa ke o ma ka polo ka au sorry lo pa ko pai pa fe
le o le la o ai toi nei o fa pe ko fio lai le mea la tupu mai nei io ia o io le a faia mo se swinga le ia ele a faina ai a fai mo se swinga e ono tele ini sita to con kalange misi ia e sidi de ku o le faia ia fa malo atu mania ia le Christmas la to e te tau mai o le o te fa soa ia o te lo foi na mo mai ia le se tu langa le fa soa au le te amata tu I o so fa inga malo le malo e fa mo se fulu talu mai ona o te loa le fai tau mai le taimi ona o avea mai le fionga ia afa masanga ma acting commissioner ma ka mai le fai ngono ia a mata mai ina e savali ia te sema e savali anga I le sidia se fulu rate se fulu ia o le la o sawilunga malelisi o le to'atele o I la tou lea ua maua e hawhi ai mata mai tai ma le tangata la I TTS 15 years old ia lima fa ia kai nga mai ai su kasi ka mai kai ia ma ka mai ki ko kasi nga su lima ka usanga ia o ke loinga le kula fongo nge ai longa wo ko kilo e le maro ka lu mai kai mi fo kula fongo fo le malwa ping fa salanga fa malwa le o ai a tulo o ai a fe o I le fare o ai a awanga le la ku ko ru masinga sa kongo masinga sa kongo sala ku peis nga ko wafe e ke re sala ula fa I su wafe ma tua tele ma ka fi o marengu se furu wafe se lau o makua e ke re ai fa sala nga I fa sala nga le malo pe ro o fu ko ma fa ngo fa ngo ma ya oi pe sa oi masaro kula fongo inga ka fainga nga maruanga mo samo nei kula fongo fa salanga ai ki nga ngai lor komisinga o longo ngai momua male mi ska ngai momua ma kula epa mo fia me ngai momua ai le se me fai wa foi na le atu de tonu to o mai fa nga la ko ai ngi la ko kamba nga la ko ko wa ko la masinga ko mai fa o la me ka ko kupe ma ko maluanga ma wa ka miki ko ma singa ko se fu se le fainga ta le tulanga pena fa o toe o nai toenga I o fa soa mo nei tau sanga ai mana tua mai ele o koenga o maka upu o le ki kele maka upu ai la se fufuanga le tau e pena fa to la so firinga ke lo longa o se fautuanga le ia ia le matanga o le pale mene le tau so fo sila mua ai kula fongo ko review le ko sila le o aku le lo ngusila nga lo ngusila po ra ko nga fa salanga le fa ngi ngusila inga ia o fa kasi ma fa salanga langa kem sa so a sa mo lo aku pasenge o sa mo lo ngusila pa fu population il population na bala ko ke longa o ausia e sa mo il rating fa ngi ngal se fu ai mo ka limba sumar fa ka mo ai mo ka fo ye le I think no ba ko mo mo ka nga le sa sanga kiuke pu sa mo yang mo ye kilo ba ko fo mo mo nga a foi le faya onga le siru ngari ya o tato o sila tu la le fa te nga ngata o nei me ai pen de faya tu e kau ke fiu kau ke fia pa I runga le uru kala fa nga ia nga kala ai a fai o le mama fale o fa salanga ngare kai koru masinga kai ongo masinga kai kasi kausanga even kai lua kausanga ele e loko a ka mai ki makenge ki ngai e o ko kongu o mai fafo ai la tu te leta ua lava tangata mongi le ku o mea ia wala ka fo ia ngalo me mo kongo a mga me ngalo ko ma ko mai kupe me langa e si me o fe ele fa pe la ta fa ya to le ase si tu o to sila tu o se furu lima kausanga now if you are watching now o ele tamama o ele tina a o ye se sulima kausanga I lo ainga po lo fana sila ye ma kilo ye ma ka lo ka ri sulu fatu imagine o e pe a fa yo ngai ke le o lo o la fa ye lo ka ri meia le ngai fu e furu lima le usauge ole e se vanga o se
o ngi mākua i le koe kia i whāngau, ai o kia ke le kupi. Ona le hano lea ma le talia, ma le popole, ngi whaasoa, ma ngi mata upu e tautu i nātu. E mo o mia le makua tu vai lua o le whainga maro. Leanga o i kongu ale a taua le whaavaila utala lea na tā fisosoani e le tule ino le pālota. O i kongu anga mafuai, nga ngausia loko Samoa, e whaakura i fast. O le kaui o le soifuanga, o se o le mea e po ai al whainga malo, o le mea e kasi. Le ala ngā wa pasia i le akungu, a ngawang kau a mai e si sap, ma mai e si HRPP. Le anga e ofa e le fastia, o le kau o le soifuanga. You know, e le ai aska ko mea kele, e whaiaiso ka kofia ma kau kia ni mea ngā. Ai ngā pau le mea ngā ese mai ai le kulei ma le mangulau kia le fast. O le se inga i runga o lea. O le a lea ma se ilinga o lea miuku. Le la, le uko sisi la. E le ai ua avea ma papala. Kuro, pe le upo e whaire po. Ua matua sosoro whawha ma i le mea le oia. What do you think i le mea lea e rua tūleo sufa inga ai? Ta whaasanga tasi mai na mkangarua ngō leo leo. Waka o kia ia ko inga mea wha. Hoi wha leo leo ngā ngau. Wangaru ia. Se soi. Ai, Soia. E mai o ko ipika korpa. O ke foi a kore ulorga. Ula ke. Ele ngaka le ula ele mafaufafu. Le alofa. Le alofa. Ke le ame kupu mai ai peanga masalo o kako o sa mo o malosi le aisa malosi me umala. Ai ele i mo kwa a fia ka ko melo fo ka banga ngai lo ye masalo mia ke mingi. Mucho la. Ai di o ka ko vole nga bawa palo. O le uka kola kai. Aka ke o lo menga. Fanka. O irma. O menen kupunge ye. Yes. E ke le mali wo. O lea a tātou lata. Whaafitai le whainga malo, whaafitai. O lea la fo i lea. O whaafofonga mai i la douia na apalai tofi komisina. Po o i lava. Mai le fionga ia awhamasanga o loo acting. O ai o masuafa ia sa... Kosefuru. Kosefuru. O ai ia o le alu i le feelinga. So le mo o mia se kangaka i kōronga loko. Ero, qualification ele koe mera. E ngaka koa ia fit. Yes. E wo fat sawa o low qualifications. Ele koe mo mia ke mingai o ko ia le apalai langa I think o nga ele ke ele aru se la wasaru apalai foi meia. So questioning or qualifications ai o le fesilingia kele mare mo mia. O le kanga kai ke le faku. Fa maongi. Makoa loko. Yes. Awangi walanga e mawhainga e whaamaongi. When it suits you. E mawhainga e whaamaongi i ngā o mea e whekau i maoi. Ai wakuroma mea e le whekau i maoi. E alolo. O le mea la ngā le mo o mia. E kauke mo o mia i se komesinga. Mangi ka ngaka ngā ruru. E mangkoma i renga o komesinga fu. E sui komesinga. Koru. Vaku makangaka ye leading investigation wafo o le a fo i le mea komisinga e fai pe a mai yang kama mafai le leading investigation a vaku li poki fo mai le ingi me le lava mori mau wa era nga le anga o se share fa kulanga ngole fo ngole o mkanga ngale le o makale fo i komisinga le e kolu ia komisinga sui komisinga deputy commissioner o le komisinga ke vai districts i kumalo me fa ben o le komisinga ke vai me investigation la bela me fa nge nga kongo a le komisinga fa nga nga fa officer me fa nga kongo malo ale komisinga la vai por fa mal ele so nga sau foi la lo ia me sau fo lo ke me por me fa lomo nga to me nga nga fo mai me ke angi o so lo fa nga sui komisinga e o foi le media e tu lo ele fa puta fa tu no le fa ile e o le media e ka kauanga ia se leo e fea ngai ma le media o le mele nga sa wai au komisinga as
o le media person le sa o ke mangkuanga sa ia o le nga vea mafong fikalai ia li o te umaspa ia iyo ia li o ko me singa mai fou ka yo alo o le tangata le sa fai mafonga mai o fatupula le au pepe o le ka ke mara malama le ia sa wa mai fapenga e ia e le kai ke vai you never ever see asi play clock ne ai e sau so o lungo se media never e le mo sa ngalo nga e sea e vai a Lorengesi kai minga i Lawrence Neru papali e sau lungo e o ia fouta yo alo fa ko a maka mai a nga peir ka ko officer ko bisinga o le officer foi le o su nga kala kulowa inga o komsinga mai lor ka komsinga renga ia ya ole si foi kanga kale nga sau foi manga skaili fa komsinga ile mo mia ya ka ko samo iken kaio le siria ia kasinga kanga sau so pe o me foi le o la ya ru mirikeri pe o me ale ami foi le fa ami amerika ele amaya o me nga e fai le o la samo e fa ko ngur ko fa ma le ukanga e vela e go fo ko inga ngaru vao o a uma ko inga ngai nga video picture ke fongi e video ko fa ma le ukanga ali makai ka inga samo nga o fa nga e so mai mau me nga e sa mau fanga fa ye us fa inga ma ke ki nga uma ko e su wa ye fa i mau skalifa am fa ye manga mau ngasu manga mau me le la foi la nga uma e wo retaliate la kanga a wa e so mai ro ma us fa inga wo le ka penga mai leo ai papa ku fanga kanga ka ye fa ka le nga o me nga e sa wa maka kuso me yang ai sa wa maka wa mafuai me au sa moaia e ka sia si leo la po e kongor ma ke ki moronga i o so le nga o po mai kafi mai e ku ma kanga e de alu la ko ka sia le e ko suru i le ku mai ni nga manga po alu mo po nga manga po alu mo ngai po lenga fatu sa moi nga kai kasi are asidi la pura asidi la ku poile nga oi mar sei ako nga fiaru la ko e ku mai ya nga sawa i pa ide me o karinga o ka pe nga o man ko me ya anda ya ur ko mai me nga mai alo ko fat au ka ko ke mingi nga la ku loa iken kai ru manga si kai lia o ai ma ke ki re ai o so i mangi pe o so fa inga lai fai o Vietnam ma sau fua ia halu fua ia mea ioi ele o se mea nga se komisi nga sau fa ke o ai kwa se so fa pising si o mo mai le na le te vai tu ai o le ka ka alo ka mai vai ka la ai fa fetai bem o fa ia o i la muka o le se amakanga le nga ka kawa nga ye se fai koko o se mea iyo o lea te tuli mata ia le keisa tama lea na avita vale ale mingiska orkiuki ya masina Taylor kama leo Taylor Crichton o lea lava o te tuli mata ia le keisa lea po ia nga o le keisa lea e o breakthrough ma yese mea ma wo mo foi pule yes e te talo fo i a loko kele kama lea iyo le anga e le me o kula mai ai o re kakalo fo i le ma le au ngangi a o ko ngei le o maua le la de Ameriko adi mas furu le se ora o kakalo ale mongia a fai o le turn around le o le olanga this is it a fai o umanga ku ala lo aku umanga fau ku aku a inga o ma ku o fa ngau a le o ai le o ngale o ma a fai la la ia e ka unga ko di wo rom fa sa o le olanga this is your chance ka o po inga i ku o ia mea ioi ka fai lo ai se la ia i de ko mai le o e suppress sai mea uma ma fa ali lo lilo ai informant o mengi ko fe ka le ka mai mau oi a ole uke ngo finga a sawi ka sire va henga kawo lo ta sire va henga taua le atua o
le a sila ia le tatou ofisa ma vaenga e kasi le ke rosi karosanga le leile le la aver ka ko kampangi ia e ka wala ku ka ku lo ia sa mo fai se avangoa e ka ke ngalu lu fa kasi ai mamalu le malu ia o se vaenga le lei vaenga le kele o a maka upu e fa fainga ka e ma fai wala ngo isinga ka pe ngo fa ever since le keisi le Samuel uma me alongo inga fai ofisa leo wa fe kanga ka yo e ka o mesa wa foi awa ko ka wa ai li wa e mo dia oi o mai lo kanga ka uma mai lunga i o information nga saka ka unga ko kanga ka mori mau i nga ya o ko leo a o lalo le administration longo nga o mai uma o mai ka uma o le foi la ma ke ngofo ma le ngo yo le informations se the right person at the right time ali ya to mai kai me ka wai o nga release uma ko ile ya la ko yes o ka le mori mau le mariu le o ka male o tu up o ka le mori mau le ngei be o fa ko le ngofo ngei le ska mai kiki ngai vai de po nga fai la ko inga le nga yai fa kasi mar ka male ngari le ngei oka nginga muri mau ai wa mo musu ma fe ka mai ki or kai mi renga yai longo vai lua me yai ka ku fa fe mai lo ai la ko ka sa o fa si palo ko ka ya e ke la ko sa o me la ke la ko moi ai la ko fai paru fa fe oi yang ke hale wa ngai la ko e pa ke fo i me mo ko auri a tolo fonga la le ngol talo bo ruri au kala la u fa o le fa fe nga sa ye ngai ka ngaka so ba ngai fo ile vaenga fe so ngi ai io a fa nga ka fe le ya ku rungo te te ya va kula ya ave i ya ja mo e singa me ya fa makar fa mai o se foi na kala se na kala foi va ma singa ki ke ka mo mai ya ka fa di si le sa mo e su le fai nga ngala ko fa ya se na kala ya oi la ka sa o nga ko nga me fa pe mo mia ya le wa si la tu e o te lo fo no fa le sa tu ya ma le fionga le acting commissioner a o ya pe la o fionga me tanga ruenga le wa si la le tu langa le ai le fo me le an kupu mo fo ai le kupu mo fa pe ya Samuel ya masanga na tupu mo fo le mele o le la tu lo fa inga o already ta o le tangata tupu mo o le stos foi ngale mo ka e la plus foi ngala foi ku mo ri mo inga ya i mo ka le stos foi ngale ya ka pu me la ko ri mo ngira pero foi ngale ai mo me la ko ri mo inga e o to sisi en le winga le fa tu ai le tu ala le anga e fiu e ka u fai ngi me ka u ngi fa lilo i ko ke lo o le mahali o le ngiva ia so mara ya o mai ka o le leia ia kula e pa ma banga le o limongi ma banga pelo ke lango inga le mele o fangen malo no fora pasainga le funga le drive le fangen mo sulo ma singa dem se la ko packing le me ai mai me funga i ka ngoi ka fa mai pero ngi rosa ila o ka ngoi ai kia o papi so ngola out e fai uma i kisunga e o ka ngoi ya o ni ka ngoi isa e de fo so mai mo ka vinga o sui mai ko la e mo o fai uma na ba ngi me e o se o ka mai ki nga le la fo pi mo ko la fo o sa lo mo ko o se ngol pokala ia kas o me la ka ko le mo create uma la ba ngala ia me fo le e koso i ma fo kanga distract e ma fo kanga inga ia o ki karongoa i se la ko a fi le isa ko ki lo pe a fi pe le ai o winga ia o kikiroki o winga ka la a fia mar ka fa koso se ma fo ka mar mere ku a foi le te fai tu ai se me le lei e fai tau se ai o le tu ngai o me ia e ka kaunga makua i solo musa ia la tou le matua i tutu vai lua i o fa inga nei ma matua fa marusia ya wangi me a vai fa pe e mo wa kule e sa e kara ngo mai la la pe pero anga rosa e fo la fa fisiki la ko
Eu fora foi visi da Rio na uso si Pia ngamu aisa fo. Pia ngamu aisa fo mbele visi di. E visi di me fa vale ai visi. Ana mo visi gel aisa me fa ala karango ala vai me. E sia e fia la do I mea e winga le fa metalanga. E au tato tau mo fai ita do ia e su itonu le matole niu ma tato wa le nei foi te mile e tau. O le tele yo le tikoi. Tele yo le tau fa se solo. E o ngā ruenga nā nisi. E waina I distract fua ia le matanga ruenga. Fa tai foi le fionga le li pare mia malana kapeneta. Aua nge I distract mana tua mai foi. Ia se fa malo si au e watu e fo lau i le lua fe o ngo mo fa nga malo. Danga ngu e fio me pa mia rungo pokara mingi. Ia se fa malo si. Aua nei to se tia I mea nga fai fo I il pa ingang ke ngi. Ola le me watu. Wa tele le tato taimi alui. E tau tali ia mo meo fa se. Ma mo meo kau fai fai ku le epa. Ma li mongi. Wa tele le tato taimi le na mea o le tau mawhai. Ma se le malo. Wa tele wa tato pe I ngar whamai a o ka mwhai accounta. Ai ua to alia ai. Ma wha tele ngese ai. Nisi o mea le lei sa kakaunga kupu. Peila leo bingo la utala. Tu la fono whai ngā palota. Ia lengkoe kau apaka wakuwai. Le palota o tangata I fafu. Ai tasire nā vaenga tā ua. Sa tauna tupu foi. A o le lei le pati le na foi paia inga. Lo winga la whametalanga. Ai se malo si anga o le paia inga ngei le ia kaua. O le malo si anga o mea na o ina mai le paia inga kengi. O le whasa o ngi mea nga. Ngā kongua. O le taimire nei. A tau sila nei le sau o le tau whaaleanga le toi inga. Le malo si o le sau o le tau whaaleanga le toi ina le sau o le taimire nei. O ngalu, o kira ua ingo mengi, o ngalu uma fo I e wha se ma wha kerengese ai le wholaunga le aru kaimingi. So, o le lalo wingo wha mitalanga. Ia, au e leise mea la tatou wha telengese ai fua ma tatou tutu ai fua. O na o le vaenga o lo tutupu mai ma kala kau wha leanga, ma kala kau whaifai. Tatu malolonga pu lang ke ro ku mi sa. Tatu malolong. Se ko kau se ki ka ko screen. So fo manue malangi ma. O lo wingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma Fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Ai se a awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se Fesoasoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Ia, toe whaafire atu te liu mea le programe malolonga. Ai o le vaenga le nā le ataua. Peia fo I ona komeni le toa tele le mafuta mai. O le mea le nāna tula I mai I le pae inga watuana I atu. Tulo wa au putau tino. E whai o le whaakere ngese o le kaika I ngā fia me. Langa leadership. E tau mwhai atu lava la au lia mali e toa e whata vale le polo. Ina ia whatau nuu mea sa wholofola lea tu nuu ma whatau nuu suinga le lei. Ia ai onga o le taita inga mangu oi. O le kangaka la kapkengi o ia e whaiara ko. Po lea fo ila loka le ngau ngau wakore o le au waa. Ai a whaia si lou le kaika inga. Nga wha si lou wa toi wha upopo i mara mea fo ilele ua tele la ina tau ma whaia tali. Ma pe tau justify mai ku inga ia watu e tuila e pa mare tuangai. E toe popula e fofonga o le whainga malo. Wa pasi. Wa umar kaimi wa pupu o le taimi tona pasi e nisi mea. Ioi. Wa la veo mo por que kiranga kule epa. Or ka e kalongo sisim ka upu a kia I me ka umfai. Or me konga ren kupu. Sa le kong kupu au kupu. E se sila la I le mea peo mele tau no nei le ataua. Ai whaila o le mele a mai ko inga.
nga ole la lau mai ya nga konkuper paroka ato fa fonga nei e pauanga mea le au mai kongi kuper paroka ro ku wa ika ko loia fa mai loia fa mai o loia ia le le e o foi ngei lo kusa ia nga whakaranga ia e shea o tele e shea me tangata la e tu sira fia ko ka ngofi o ki mai ki dipia ma sen mai wa o tele mo fa ta sin fa ta noanga ia o lo ave kupe fa msingo e fa la kai fa msingo mo fa msingo le na tu sa ona tu inga o manei mana tu mai o lai le ma fo fo o le to ina e ko mo le fa se fa tu tala nei te uta tu se tia fa pia le ngor ko inga ele ia ngai ma ele ia ngai mo mo ele mo se me ngai a kule pa fa kai mi a tu si sila nei ai ai se tangata e pito sili na mala malama ile tu ngai ya ale tu o kule olo ma ma le winga la kal kan kai lo ngai lai lo langa fo ka ma ro bo le vanga fe ngai ma le ku ngai ya o le winga la o le tala saulo malanga ngai le ko ke vai saulo wo si pa solo saulo wo matua i o va male ngai ai le ka o ka ko le fa ka fa le anga o le ama me uma ai wo matua ti ma ko ia ver ko inga i lunga le vole ngai le mele mo so le winga o tu alalo au tato ye le to ya sol ne le to sanga godfather o le tu alalo fo ia focus loa le malo ia focus i kako development focus i kako kula fongo ia wa kaulong fai kula fongo le lenga fai e kula e palenga ama yeri defamation ama fa criminal kasi le kula fongo ko kongi fa for kulowa to ave sa or me sa yele amatanga matula tula fono finga palota tula lai wa mawa ke le avango le lua vai kolu le atu ke le fiu maua maua ioi le fam talanga tato wanga lo iluma pro ke kire amaka yai yang wali fi podia february le usaule le amata tato pro ke ti 2 miliona tato walo lo iluma wa fua ngi manga ya fo skai le u faiele feonga le parmia wala va kali le media wala va kai be fisiri ko le media wala va nga au kali fo me aku yes ma na ye fo o le mana ye fo e foi mo si la fiat par mi wango fo sunga la le male to a ka ngo kali e fa mangingo fa la ke le se me e ma kwa a va yo le mele u foi la audi nga kadi al fisiri ngale nga ka sa ile ko yingi fa la ke le nga angar fa yakua fa ka inga si foi le e se ma fu anga tu wale talia ai si vai ngale apalai i fong fa vai ever kadi laud ale apalai ele se me la inga uma me la ko fu ele mangisi kau fa mangi ngonga mangi ka mai pi o ngai au ka e ma se ngame ala fe mai la ave ko fam sigo ye pe yo la ko nga o ave fam sigo yele na vai ver kasi nga ala fionga fo i par mi por sunga la ul malito o stanga tai manino matango ya widi ili yang kat ave vela fisiringa ala so finga ro la fe mai la ave fam sigo fai o ia il fam sigo fai karia la ko ele ka fi ai fu ngan malo ma tu fa sto ma stasio lo ia le son na fi il mo lo ia mai sa mo e veno fet la nga o de afia sua fonga kanga pui nga ia wala nga o matu e fa sa ka ro e fo e pai mala a fa tai lo loto ile nei ta mai tai lo ia fa tai fo i o lo nga luele malo sa mo fa tai o le ia inga kanga ka le atu la lango fa kasi lo nga finga nga manda ia yo matu wa fa so o lo na fina nga tonu vo ile alu ro kau sanga fo langa fo idea kau le mau fa nga malo alu ro ka ko luma wa fuar ko ku fu ile ya se me ka kia isi vai nga ro ke le fo ie finga nga ro le ku ngu le fa o fi me kai mo par mengi ma na ye yo finga ro te me tai loi o me o mai au mai le ku ngai pa me o ma le ai se me la pa war me ol fa ko fara inga la fionga le par mia manga mingiska manga CEOs ma tanga ruenga malo alu ro aku sisi ku
e kau nga papel penga malo wa maliu ku le kusa wale o toe exist wale ko exist mo wale school e o nga manga yo la yo le lana eu fa ka as full percent e pe 5% ka kai me ka singa mai me ai ko inga ya le fa nga ia lana tonua ale fa te lo tanga te tu yel to ina ai fo fe kalai ku ya wala va ko kale fa fe ngai mo ku ia au pa au ku ya pa Ioi. Pa wale or kanga kai ku sa o ye fe ngai ma. Ioi. Lenga le wingo fa mitalanga. O ia ya au pa o mo wai runga unga. O ia le winga ye tala. Ta tia si to ina, ta tia ye le fo fitalai. Ka kwa lo fa ye ku fo fitalai le. Ai, o le fionga de li pa le mia ma ka peneta. Tatu alu roilu. Ku va pe. O limongi o fonko o kule faitaria foi la tou ia la tou fatal noanga manama o me la tou te faia e o foi sort o akale ngai ia la usau pokalame ai sia me restangata o kurisi era o va ku ai sia me turisi se fatal noanga a le sia o media le ale kaka foi le ko inga foi le o foi le ngo Kere nga fongi ronga isu pe vatua to ma ina nga mai fea. Le nga fongi ronga isu pe kongo ronga fale ale live de live. Fo kaka fo mai o lai ko fo me ora kongi ki ma meu kai ia Nigeria ma. E sa o era ko faro ngolo sa wa pesa Nigeria la vai. E ira vinga ro ke fai ko. O le maua la lo le o le o ia nei tu ainga fa sala longa fa. Tatu. Ole maua lalo lea ole o mai o nei tangata whape nei lea tunu. O wharono o mai a Nigeria. Ai sau e marwhiwhi au. Nei rupo se whiwhi au Nigeria. Longa rua. Ai whamai. Ia, o reu te, ole sara sa oranga, lai konge ki a Trump. Ia, wangu mai sa whaiki e ma Trump, ola e mea wangu. Ola. Ko ka wale ka ko me fa pese sede sede ele me foi ele ia ka o me foi aka sa unika ke pepero ye e ko ma fo por alo ma ko kusa ka ko ye ma kai kusa sa ka ko mi vole kusa ko me ka ko karie ma vai Ahora me foi ka o fuala o fai aka komiro ma ko porque agora não como cu. Vou falar foi cara moleste como. Agora casa de. Sorry. Mishima ya. Wanga ka ko kausa no fo. I think o amiga so mun muri ya. Ka ko e mari ka minga o sui a ko. O ka sui a ko o ka o ya. O iwo tailo ai. O le maua lalo rea ka kere koe whio o ye. Ai sori. Oka i kana. Ane maku wā makauki. Sa o i karari si o ngā koe. Rere ngāna kua ri se mea ai e. Ko mumore o ngā miset. Ki ngā inga kakai o ngā ngā e ringi mea. Ar koe ngā mea re maua. E o tau wailai. I nei tu inga porkala me whapene. Ya. Ko ke da ka fitau le le ama ringa. E ku se mo ka ko ba ku ki ke so fongo ba ma ko. Ai pa wale me ana tu la o fa yo su orang ko peru so mi. Ngore pa wa ngor me la o ye na tu. Wo ai. Ko mo. Io. E tu titi tato vai wa hack page. Ele su. Me ale atato e mo wa rosina ta mai lo vo ile. Ile AI. Vai la ile o le wa abuse le AI. Ko ni ko ba ko ki me malose se. Ko Ko e tu titi vai tato vai do se fasi siranga natu. E fa marulu tu na o suila o bejo. Ono wa hacker. Ai, ka ko so fo. Ai. E siri na tu change le. Nat. Wa ver ko inga. Ko inga e mo mo mari yonga.
Wa fai la fulionga. Fai la fulionga. Ko inga ngau fa pe ori morka maro fi dei mai ai ko kuku. Wa ko ai pako au file mulionga. Ya. Ori sa onga le fai na tu. Ya. Ai anga hanu lele kama ma ia upurong. Fa ko ai anga hanu lele fai inga yanga meanga. O le aingi me karango ia. Ala olai. Uyo lea. Pena te fai atu. A o tato iai le toi aso le nei. O le tausanga le nei. O le telefo i leo le suinga pēna fai atu. O le tele leo le suinga o le tato purkalame ma le tato tau te iai o le aiai. Tausanga fau. O le a tato wo e muri tai. Tato sava vali fa atasi ma le whainga malo. O le hale winga o le whamitalanga. A iei whaingi mea e wha le kongu. E li so lai ai le media. E whasiringi ar whainga malo. Ya. Tau te sava vali fa atasi o ati nae. O a me o le a fai o le a kako sava vari whakasi e tātou te o e reporti le atunu o mea ia sa fola le u whatau nuinga o se upua ia i le kako kau o e koe au maingi maka upu ia e koe whesiri le pāle mia peila o le whakake kainga o le ane mea la au ka whesiri ai a la au le mali e toa pe ai se a pe sa o le mea le wo i kura e pamar vaenga le avir kula fongo a o lea tātou te iloa e o policies lava al malo e pule le malo. Kusa o lea la atau mawhai le au vaenga ia e faa e tu iti le to mai o le faa masingonga le ako. O ke le loinga e siri ka whai le faa masingonga e le sao. A whai lau te whai atu. E le isi mea whapenga e le isori. O le maua lalo le a whai se sila fo ili e tau a penafat. A whai o media zia le ua oai nei tangata whaonga. Le maua lalo. O le maua lalo fo i leo cases le lao e ave i il whamasingonga. Le winga o whamitalanga. They have no respect i le judiciary. A wafo ia e respectinga le judiciary e ke le adu e whaangasu le mau mea ia. Ola le ngasu. Ai ko ke sira fia sa moa kua o paka kua o me le anga i e whai. E alu ai tupe ar maa lor kuko nginga o lo ia. E oi. Wala nga awa koe le nga whakia ka ngaka ma le nga whakia case. Nga umale will refer legal aid for you. Ko kongi le malo, alai deliberate ale whainga le kuanga. E whaalu ai expenses al malo, e whaalu le au ngā. Ma le kupu kongo e kaimo leisa. E ranga. Le wala kosoka ko i e ke leisa. Sila. Le la ave ngei ki ngā sila atu le taitai o le ituangai. O lea e pisi sa moa le campaign le o le say no to illegal drugs. Ia e te pe te lea iatu i fuala au whaasai. Ginganga la ko wawai mai o lea ve uma yeili focus o leo man makanga ruenga. A lea mare whamasingonga. A lea kau mawhai a kulkule iaku ngei defamation. Ngei petition o pa loka. Vai. On ka upule i whanga i kai fongo. Ya. Ki nganga i loa e le e mai maula ko kupe whai. Ai whai na wangor ko songa se ngā mafongo ka kaimelo leisa. O te lei loa fo ipo o ai se lo ia. Ai se vanga ngā ia o le lako kama le whao ngā i mea le anga umare HRPP. Le misio. Se i vanga ngā o le ngā ko ai ngā lo ia. E ngā pau fo i ngā o le lo ia o ke roanga e oso wafo kama ngā a whaka kuila e pai right. A whaka e left. A whaka e jump. O kama ngā e le ai ma se whai aku whape mai lau fionga kai o le kua ngai. It's a waste of time. E oi. Mai maukaimi. E le ai kama le ai anga o ngā tongi a kua e wa aila i le aru. E pau fo i ngā arko i ngā lo ia e aru. A e o foro ka loko fo i ngiko i ngā whamasingo e umi ngā lako kau whai angi mea. O whiani mea i lalo le lale nei e kekekei. E ke le lango inga. Ai e ke musu fo e muri ka ika i ala wa mai e whainga male. O whigi mea i lalo le la ufa penga o ngawhai. Ko kiki a kau sesi. O le mea maa lia le i ataua. Se whekura lau kala walenga kua lua HRPP si e... Ia ngā o... Le na apalai. Ia ngā o... Ngā o tia. Ma tuia. Ora o fesili la leo ke fesili ai i la wadi i a kuloa fai pule i nga kuku walanga o te mana tua mea o tau la unga fu i le amakanga o pae inga le amakanga lenga o famu nga o papo leo ke fesili ai ma ngamla ulu
manga mura uru sami leoka o tou nei no tou tutu malosi ma tou taro sanga a vakur ka inga o le prokeki ya o ko o fesili la famuinga ai se ala wa ele apalai ai a fai fo yo lo fai pule o se tangata te tala no ma o le atua e ke muri kai o kasi le a principal le atua o lo usi ka ia ma muri kai process ma ka ia la o mea pe fo la unga ke kuso o ma no o le wingo o fatu langa le o saulo ngoa o apalai ia o te longa anga apalai ia famuinga e le tau mate le tu ia Wala nga vai foi lá, olha, eu ave ya di mama, eu ave a grandma. Mala ponga lo plai. A fingo ba nga pa la ko kusike. O fela ngi mea e ke pe ke leo mai e ke kingo mai e sau ai ke leo mai Jacob. Le wa o le wingo lo te fisidi. Ia wa te lo foi ka ya ngi po kra ka ya kali mengi fo mu ngai ka fisidi e kali me. E kali me mo kingo ha kali me ngai ya siwe. E kali ma siwe di. Le la nga de ka fisidi ko. O fela o iai lo loto lena e sau noa nei wa e fai mai a oe ia la lango whakasi male whainga malo ko ke lango whainga malo o le me e anga o ko upu e whaapili e ka ngaka ma whaase e ai whaarongolongo sa mo a lepe e se ko me e whai o fisidi ai e fia malama ai sea wa ele a palai ai whaafkai a suruvale ma alona o le usikai a o le urua i kula fongo le sa whaavai le langi sa vai a faila o le tangata o le atua le ai ke kaulangi a i lo tulanga ai se ala wa ele usika ai i ka ia la malola wa umai ka kia yangi o ko finga ngalo mangi o ko langonga ka kia yangi o ko wa kama mai mangi o ko failonga ka kia yangi me o yo to loto mani o to mana onga a ole wa vaku ka ia la o i umai ai se ya ngamula ulu leo ka o ile si avai nga le ka ku ngai fa fa disen o kasi nga ka nga mai o ke fai mai fa ku kuang mai na le mele te fai tu o le tangata ele se ar ka make mai amaka nga de kai sa o kai sa o le tapipi ele o papo la ele o papo ku ya tu ya a ko wa pa fo ro ko ro ele o ya ku le pe semia tu ya ma crème I'm with you lenga mangko la makanga sa mo ina uo mai le a ele kai a faye mongi fas yes o kala kanga kai le ka ke fa ko ke le tusi solo mai ko mengi solo kanga ka a faye moni fa matalanga na fai mai a o kula e panga la inga ave lo male le ngase o le woki e ko so ke lo la inga le o we le o ya kula e pa fa bengi male o fo mu inga wo inga ka ko haru i fa soa wa ko fa soa ngi kausanga e o ye ke ika awa ya fa upunga ka nga va lenga ore nga male o ka kalo kul par mia ila u fio ngar ku pufia ka kalo are sa le ungo ka apala ye ke ya apala oh so de ai e sa ungo la ole fa mai o ya ma ya le sika nga o ila ta te lo ai na tu ya fa fatu ora kai sa o ale ka ko ngare kai yo ku ngai and I knew this from the beginning iyo ora ka sa o ale ka kia ngi kulanga fu ile le pa amang ya miong e ku yo pe ko iyo ala nga ke le fa e pa foi lo tanga tau tele longa e la lango fa tasi o no fina ngalo ma fa nga malo ai lai si la fia e pai ai le mga bir fa nga malo al pe e ku mo yo ele o fa to se si tu e o foi lá ia lima a fica ia o tia le matai o creme lima le aloi o le si la ia o ai fai pu lo au ko so lo au le si ngia i tapipi ko fa ele apalai ele ka mo poi ko fa a ke lo nga ku le epa o ni mongi lo au ni lo po fonkoe nga ko fa nga ia ali sko ba ele nga pela ko kusike ole mero ke firo ole mera ke ele polo ke pe ke ile onga ua apalai ke ele process ke o menga lua
Okay. E ke mo according to the nga family palia e ke le apala ko ke e poro. O ya e kiri ala le ai. Tulo fa kiri area. Nga. Le la se me o ke la a faila o ile ia e afia fo i ka ke fo ia ka mo o papo e afia fo ila kala i wa o fengi me fo mai e lango ke me par mengi nga va ku ya ia alela a fo ia de la vera o ke ki unworthy handle ingan ku per maro pa fa mga kula la ngo fu malako o mo kwa le ka kai fe kau se ave se pro ke ki ala ka kai fong se so la ko nge ko se furu no o timaris ai au kasi nga le fu nga se nga le fu nga o sang ile le fu nga manga o fa manga va ku pro ke ale a o yo lo ia e vai la ka ko ia ia o e fa fe kai o mo alai lo le la vele ele o sekula fo me le pa si ele fa nga malo e mala mai te lo me o te lo fai o matua i ta umama ina i marilo ia fo ko i me ia e kaula mo mai fatua i wala e o a liso ia fu e ka vese legal advice te uno fa pia tu e se wala fa ia le makanga o nga makanga i ngore makanga nge me fa ia le o tongi i fa forceful pasene la to le o tongi fa fo wade le walo ia le tulanga fa ko activate se full pasene na ua mai au matulanga uma a fo ko nga distraction nge nga ka ko lo o mala makanga le ki malo nge ai faila to nga se lo nga mo pa lo ka ia februari fo le pa lo ka te ma sa fak se lo foi o mo le case la a fo nga sui palmia ma ya no ngo ka ki ya makia peli ole pito i whanga tau nei o tonga na wa me lena misi mai li tato tau te ia e ui ole na ua la ua lunga i social media ia i to telefo i la tau i post i lunga ua whaale au ngai na na mata upur supusene la ua to e tau to ai lona tau tonga masania lono winga mo leisi paya inga ua makua sa koe whaongongo mele kong wala nga le o faya inga pa e ui wo uma nga faida pili mo ale fo ko faya inga kula fongo fenga paro lono winga tasila le tu la fono o matuai yo kama o kama ele kakau ya by the way ele to faya uma me le sipa inga nga do fa ma vasco ngo telepa oi fa ma ba ele ko yaro sipa inga oi io lo we mo ko la nga o ya le faya ngi me fosi uma isko ke ya la le lo yo ke le cha pipi ya esa wa le sisi nga ba ele me sisi nga ba e te ia ya e to ya lu to ina la utala le to o a uma nei mea e to ya lu a yo no mo vinga la ke ma tu ya e o le ora ai fia me ma eu ese eu fa sapo eu ese eu pa ko ngo fa independent le se la pa ki eu fast ele ka dia ngal fast ma ke le ma fa yo fast ai vai che roi se fa quala kala de manu man tu le atu eu si ka e kalia kula e pakakala o e manga kuwa o lenga sa haungi fa ile la ko kas fu de ai le fa umale le tausang lenga fa ko inga o le sa haungi la ko suinga kofi ai man tu fu ile na ta feita lo ata ka mo ka fe ka ro ya di bongi ngan ka ko fa ku e pa ngofopia ia le mo fo ele ko suias ka o le ka ya ku le pa e tau ai le fa ungor pa inga va le foi la le ko kar ngo inga nga mea ele ko fa fusi ko ka se la wo mo watalia to inal tatu ora le foi la tato e fa longo longo fa fonga sa mo o le fa o sa fa ma va ngar ko inga mo res pa inga mo rang pa inga mo muri le foi la ka ko fa ko inga awor ngo fo Awa. Hal le foi se pa penga. Lei vai e fiu ya le wori e ongo. Le wori e le o fe ongo i foi le vantu fo ga tu fi kai ala a pa le fi kai le mo fai. Le wa va kuka de le pa ko ongo sa ile spai. Ala ngala teste kule pa la uri pe si wa or ka fe mo challenge ngule
makula mai porque sa ona ala va kule pa ele em se ra ko pe foi men mana tua mai foi le ia tau e le o mea uma o lo fai ko inga mo malo ala pa mo la ko nga o le ko te stanka e go fai ko te stanka ko so le o si la fia le estui e le to e songi se fa ko le ko foi mai la he already knew that e nga ke lo le o le si pa ro ka le la lu ngai mangua le nga sau le lua kasi e kasi kang su e sau pa inga ngai o la se mau afa focus ke lo la o pa inga le la ye nga ku da e pa e no ko kasi ma no ba o le mela le ata to mate ia le mata to mate poto samo o me e fai ko inga ele o fai amor mal ele o ke malo ko so o fadi o le fadi lo di o le kupuanga kia o le ai su e ku e po yo langa vaenga po se kai nga kongwa tu so le na te fai amor HRPP ya malanga wo mo wakala o mo wakala isi akama yang mako faso ngai man to le fai malo longa mo met ko keli oh isi kan kai affiliate pa ki HRPP le atu e ke vai uma nga fai ni karonga nga mesko inga e uma iku o kali e fai mala ko meu ko inga ya ala le winga ola utala le fai atu ya vai la ya fa maung yang or kala le la vakui es fai lore pa lo ko le lo vai ko le pa lo kala la fai eva ai lai wai e mau ki ngoa fa ko fara inga fo fikalai e le kai fai se pa lo ka wala ya e o fai pa lo ka le fa di lo le fai mo fo le anga fo ya fai pa lo ka wala au mar ku lai e por esa le si HRPP o ku la epa e por esa le si sap o ngofia me ai a fai lo la le pa lo ka le ke wa o e cast la vote privately o inga ra ke e piu ku le pa lo vale la si oi o ko kari kongu mai na kala dia e fai lo le pa lo ka nga sa moa menga le magi va ko leva nga mau wa over ma le do vai ko le ola i kanga kala sa fai o le HRPP mar sa tulo o le ingo mai kula fongo ia e le ofia ai ai ma fua nga kukura la i dunga kai bifo io fai kukura la i fai nga paloka fa penga le nga ola e puler fon fe kala i fai ngola nga paloka e puler fon fe kala e le puler es e puler kule pa fa ko mun fon fe kala e el na temi ar kai minangi de ai la i de fa vale i ngor ko kama i de fa vale ai si o pa antu la na ole ese o le fo ni tu au pa i le official phone leva fo winga la fa metalanga ya la fo ya o ve mai la pa inga sa sui fo fetalai o ka sanga fa ka penga o sa lai ka ko ai surus ko ingo pari i dungo ngo for kai minga lai si kaki de ka maro ila ngadi makau sanga de fa ka penga le la o sa wilunga wala valele ya o malua fia kausanga fa kausanga ya or ko maro lima kausanga de nga skaki mai mo doctor ai fia kausanga su ero fa loia fa vai mai si va e va ve fo ya o puro ku yo los fu Giro uang fai la uka mare sa fiskak suenga kero a ualo ki su fa lo yo ke la ko lo ya ala lo ya ya ko e ku so pe bona ku lo ya sa wa ka ke le ko ka lo ya la lo ya ale vinga la le ina ta fa so ya a tatu sa uni anga duai o le upumungi ia o forfolanga o masko inga ele ma se me ka o me ia le fa ma vai mai ta si ale ma fu anga fa ma vai mo yer ko inga pe a o matua le ma fa ya na tuti ia ai o kai mi nga si la oi
wa o kanga kala ia o kanga ka mo ia ia le ko fo i mai pa lo ko isi pa inga e ala le pule mo ki mo ala lunga ia fa to tangata la ia o tangata nei pe o le fo longa mo se na ona fa va ai le o ia ole te le na o tape na ngole lo tule fai ungole o ile mtanga to se fo le to ia e te fo ia au tatu ia ile fai unga mar to eso o to eso nei te ro fo tatu por kala me ia le fia ia wa sa uni fasi fo tatu por kala me ai o le ava no le fo nei e mo mo le to ia ma lo fa anga ma fai le ma a fe le ma fa so ia tu la fo ia le to o vaenga swinga o le tatu o le focus mo le anga ia mo ka singa ka fa mo le ka sak tau sanga fou o le tatu muli tai development le tunu ale malo o a uma le poloketi 2 miliona ta silea vaenga tele o le atuli mata ia le tatu por kalame o le alme o fa iai o ha me o le afa iai mai o le telefo o le tatu taimi le ia tau o le amalanga i Samoa e fatou no vanga au ke pole i ai mesial taimi mate malanga i Samoa au ke pole se longa e fatou no ma fa sa o me pio ele itina lima ka usanga le fa ko amaka mangor pa inga o le fa pa inga ren ke ngi e fatou a matala le tato ya apelila le tato pa inga mak so ko amaka pa io fatou a matal pa inga fo o le wingo fa matalanga ele ai ma se mea ma popole tulo wa o manei mau tala e tau au mai fa mai morianga o fa ia fa sa o te le ia o le inter ma le sotanga o le ua tatala mai tono me tanga ruenga o le wo lo le ia mo mana mala mai i mea lai fa maru fa pengi mai ya kia o te ia a me so o na me uma a toa loa le komesina sao matangata ele corrupt ela to le me nei le ato ona la to va ai le vai tele o nei to inga morianga le ngai mori mau mai au to sa moa ma to fa fo mo e se kaimi o ma fa ai se kala ele moi ma se kala kau fa le ama besides le fa so issues ai e sa war taimi sa o le tua ia e sa war kaimi ako io e fata pena fo i le tua le ava no ai kilia ai tangata fau le anga ai au mai kanga ka sa o ko kongu la tote faia le me sa ma le tu la fono e mo muanga fa sa o tu la fono defamations le anga o ila sa wele malu si anga fo ilele o le ko nga me fo ilele o lo wa mi o valea ma e fai mea ai te mana o te tango i control ia le ke so kanga ia ko kongo makanga ruenga me fa pena ai mo le anga ia luma polo ke ki ar me manga ia ki tu le 2 miliona kupe ia mai fa fo le e ka ke lo fa nga kuli makai ia makanga ruenga pola meringa ko i fa nga ka kilo wala ngol fenga malo le ele ilonga la bankula mai le singi fa mo fenga malo le ole social development o kangaka social and economic development o kangaka o menga kusa ole fa sanga malo la kinga ingo a inga mo kangaka ele per melenga fa ele chapipi mo o fa mo farkele le na tonua mekel so e ke ola ia o ka ole singi fa mo ngal malo inga ia develop le kamau a inga o kangaka a inga ngu mare kumalo o le isi vai ngai ave fatu o lalo ele manga yo pokala me o tatu ye to ya sone ne o le si vai ngale vatu fatu o lalo ile mingiska e o prokeki ai mai se o la to ile malo ile fionga palmia o se tasi o vai ngai te tau sila ile prokeki le nei pele ala nga te tau ona te tongi ai ia alauni o tangata ngā lulu o winga loko whai koe le labor cost
Leipa cost le uta fai atuai. Mana tua mai fo. E mawhai o na tātou tau fia le por kalame le o le RSE. Mō sina taimi. E mawhai nga ka ofi. Ai a fua whare ma fau. A kako wo ka o kako whangua e le whai ngofia nga ka. E le whai ngofia. Whateita ingala. A e whaangongo fua mai la ka ngaka kaurele o ngu ure sa kaunga o le malanga. E manguia yo la ko ainga. A lailo e kaurele a oi foi kare whangua lea pe whaire ngā rue ngā lea tangata o lae ka vai runga le poro keki le lako. Le lato leipa. E whai ngofia la ia dia ule a taua matala whiaunga. Lea ngai le koe whai ngofia mana tua mai fo. E sa o le manu lo ti tau tio e ngau le vau ma wha e kai. Ai au foi nei ngalo. I lalo le nei taimi su e ngā o le environment. Ma le masuinga o le kau. Wale ko kusar vevelo le la le ya ka wale le sala ka pi e fa ngau ya so ye fa. Ma le vevelo le la le wo ye kai mi ngai. Na o sila fia uma o le ka wo malanga uma sa mo ma tato wo e o ai tanga tala no foi sa mo. Wa ka le ma fa ye vevela ma le asala. So o ina fo ile tele na tau musu wa ai le ko ke no kupulanga yo le vau. Ai a ko ngila. Tatuai. A to tongi la le leipa cost lea. E loa le leir kaure lea o. E koru vai aso ye fai ma ko ngarue nga ile poro ke ki le ai. E sa sai le va. Koru fo ile vai aso ele o ngarue fua ma ko kongi fang malusi. O le ia le to tongi mai vai ngor poro. Na ongi ku alalo ai abatu. E consider le ngai e le te fo. Now pel to te leo ngarue nga fa vai te. Le ngai at the end of the day. O le mea e mauare o le manga vā sa o eris koi tūrau ai tasina na vaenga au batu tu la au iti fo ile i au ta for committee pele ono tatala ina le vanoa o ba o le o milionga e fa sa fua ile tūlanga na ka vai le leipa cost ngai vai la o ele ko fia kau apu ala ngala wai loa a o e sa sa vau a o e fai ma fa toi fo Ma hoi kere. Wa salo le famu bonga ko sang for nga lu fa kasi malo. Wa ia wa umal ka wa le ing me ka. Wa umal ka sa ka ko nge fai. Le na tonu wa tu le malo. Ai matele fa si fo ma va tu fa manu yanga fa ai ole tu sanga fo. O le wa tu le fai la. Pe wa fai la tu mata fanga e pe yo le tala i le tonga e tu se la inga sa tanga loa. O le ale winga o le whametalanga Samoa, wa e o kako whaiva. Ua malo le vaenga whai sa o tātou nau malawa iai. E ave iei le whaatua tuanga e la tau te whaiara ngā luenga. Mō Samoa maluna lumana i le isi lima tausanga. E vo ila li tali tonunga. O le ava tuli ma le ava kele lea sa kako kau mawhai e asa. Ua koe kua apolima. O le isi lo loko o le fōlaunga. Ave lo le tātou whātua tuanga le whainga malo. La fokasi lo lo kako whakukuanga le whainga malo. A uma ele lima kausanga sa whaia. Por kaku ainga. A uma ele ai. Ai e iai mafua anga kakau e ke sila fia ma o wiloa ua le umai. E kau ki ku ua vangoa morisi pai inga. Ai a fai uma ele lima kausanga o mea sa kakau ua fai ai leima se mea nga fai. E koe fo ima ia yo a au mo u lima sa mo le puli. E fai e lau fai ngā filfilinga. Au kako iei lai lito e aso le nei o le nei tausanga. Ia e fai alo u leo ma fonga tau mori mori. Ua fai la fo le avanoa. Sau noa atu fo ima pa uri sunga le a taua. E ma mori e fo ia na wha manu ianga ia. Ai fai lo u leo ma fonga tau mori mori le fionga le li pule. Pule sili o le tatou company le Blue Wave Limited. E au fia le Blue TV. Ia o le Blue Net. Ia ai me se foi o le Blue Wave. Ia matulanga o le tatou online services, marketing, ai me se foi o le tatou vaenga o poeta, photographer. Ia ma vaenga ma lava i lalo le au nanga ma tatou proclaimer sports talanoa ma le breaking waves. Ma mori toi le mātou whaafitai te le lava. Mua mātou te fiafe whaafitaia mātou sponsors.
major sponsors SMI whaaftai lau fionga tamai te pule. Melwyn, ia e maise fo'i ia o le tina, ia Cueva, Laupa, ia e maise fo'i ia o Tuangane, o uso fo'i, Conrad ma o tou ma lava pulenga sili le tatou SMI, ia ma le tatou pule i tatou branches te itasi, salafai, e maise fo'i o le tatou ofisa ia Maiava Leslie nei ia Ukilani, mo moli atu le matou whaaftai tele, ma ta ele o matou loto, ona o le lango suaina o le tatou porokalame ma le tou whaatuatuanga. Tele upu matala, so ua le tatou wholonga le anga e tele a o le tangata ia o le la au e HRPP e fast e a uma porkiki ai whaaftai le tou whaatuatuanga o loa maipea. E ala i tatou whaataunga ma le whaonga ina o le au unanga. Mori atua i le whaamalo ma le whaaftai. Tasi market lau sunga i le whaafeangainga ia Reverend Pastor Tole Afoa, Tuala, Larry Lavea, ma le wharetua ia Helen. Whamuni atu Christmas ma le ratu tau sanga fau whaafte tele. Ia toi lau somatua tu lau fo i lau sunga le whaafeangainga. Tasi market, mai so le tātou tautua, ma le au nanga, mai lavai nā tausanga, ma tausanga i tuana i atu. Se o mai fo le nei tausanga whaafte tele. Ia i le lango suaina, ma le whaatuatuanga mai le tātou company ia le Blue Wave. Ia po le Blue TV. Whaalau loai. O le tātou company le Digicel, ia ma le Pacific 40, le au pepitele, ma le wharetua ia whalute, whamuni atu Christmas i matu sanga fau, whaaftai ia le tasi, ia whea ai mata ua o tau sua wha, mōli le whamalo ma le whaaftai, tu sai o le tātou ngā lue whaatasi, ia me se fo i o le langolongo sua, i whaasalalonga le tātou porokalame. Ia, le tātou pulenga ale motonga, lau o fionga le whaalolonga lupe matasila po lau whetalainga le au manai. O lau o fionga fo i le ngaru male mana po lau tofa le ala le puli. Ia marwharetua le fionga le ngāftasi a fumono. Ia vaa sila vaa, ma le tātou pulenga le motonga, le ngata o le tātou fale mea fale, matulanga uma o tātou masini, ia ngata i le tātou hotel, ma moli atu le whaaftai ma le whaamalo. To sor whaatuatuanga o loa mai pea. Tātou te ngā lulu e whaatasi ai ma le whaalau loina. Mau te whiawhi whaaftaia le tātou le si tātou major sponsor fau o le nei masina. Ia, lau fionga i le pulenga le tātou Anava Moana Hotel. Ia, sunga le whaafenga inga me se fo o le wharetua ia sina. Ia pole fionga pole mangafa ma le tātou pulenga. Ia, me se fo i o le hotel le Anava Moana. Tasi le tātou major sponsor le welcome a matanga a whai unga nei tausanga a matanga o le tausanga fau tātou ngā lulu e whaatasi tele tātou whaapitoa whaonga ina i o le tātou hotel le Anava Moana mo le toi le whamaloma le whaafte tele whaasolo bea lau whamaloma lau whaaftai i a tātou sponsors tātou major sponsors i a Sa Maria ngalelei tātou Sa Maria o lo tātou ngā lulu e whaatasi fo i isi o tātou company lango sua mai au Italia. Jevek, whaafte tele lava i lau fionga whaafonu, ia mai se fo i o le whaletua, ia isa, ma le tātou lango sua i le whaamoe moe o le tātou porokalame. Ia, whaamuni atu le sa tātou whiloa i whaaftai. Ia mai se tātou paanga, tau te whai paanga whaatasi lava, Pacific Link, ia, i nai Melpone, le fionga ia whaumui nāmara whatua Rita, whaafte tele, ngā te lea, ia o tātou Polynesian market le ngata foi le tātou whaloloa i nā le Tanavina i nā fo ia i Melpone tele a tātou whaloloa mana i tangata o tātou whaipaanga whaaftai atu mo le nei fo i tausanga ia e ngata i lea ia o tātou sponsors i Amerika whaaftai tele le Polynesian market si uma le tātou whaloloa i Utah o le tātou Tukans i nā i Las Vegas ia ma tātou whale o loa ia le sunga fo ia pulotu le leila lea ia i California ia manisi o tātou whale o loa le tātou Island Grind ia tia i Utah ia ma le anoa i o tātou sponsors o moli atu le whamalo
ma le fa'afetaitele le tatou funeral home ia le tatou te va'ava'alua fa'atasi ia le fioga tamaitai pule ia mata fa'apea fo'i seoali'i a Bob ia au tau te pole e fo'i mai loa o uto suia le fa'aleoina o le tatou leva na talosaga mai le fioga i le lipule u te pole fo'i mai tatou verse 4 ia ua koe sui le leo le kako advertisement langata i leo le tatou fale maliu fo'i a le fionga ia vui ma faletua Naomi tatou sponsors o ma lava nei le ua sau on board i le tausaga fou e le fa'agaloina fo'i le eveni Pasifika fionga i le lipule ia Alex ia fa'apea fo'i le faletua me so le tatou ofisa fa'amatuainu ia me se fo'i o pali'i ia ma outou i nei i le tatou ofisa le eveni nei aukilani mo le atu fa'amolianga Christmas ia me se fo'i lo fionga i le pulisili to farva i malai asiata kolone vai ia me se fo'i tatou pulenga ale eveni misa isi sika ko kampangi ke ua walu misi fo ia ke au ia ma e tau te ua mana tua mai tatou company loia le WTA compensation lawyers na Brisbane la ufionga matai sunga lawyer matai me se fo isi onisi a Landora e ma tatou onanga looking forward for ila matanga o tausanga fo to fa wa wai tatou fa sala longa ya company o lo fa fo mai o ani company o lo to sil fia me pisinisi le foi sa to mala au mai o le fa so ta ia tu tatou te ngano lui mai lo company fa sala lang tangata u ma ia i rungo por kalamele nei o tangata ya lo fa wa foi a makaro sanga ku male atu e o fa nga o nanga ia o le tele o fa tau na tangata mana i pisinisi nei o le tele fole na pe mengi e sa o te tongi e tatu sponsors so e alo lo fa tatu wa wo ma pa ku ia por kiki ia ale atu tu ia por kiki ai wo man o fa ya nai o isi pisinisi umaya nga mai mua ai nga failor por kiki me iroa so sola awangi ko kadia ile ko mo mia ayo tatou walu fo i mesa e ta pena mai le tua isi kampangi iyo e o mai lungo tatou por kalami au kanga kaia nga kako nga lue nga ko ke HRPP nga ko loa iyo e fa pe au ku ma ro le HRPP pa loka ka se iro ko palaka alela o tava ia tu le wa matan to lili mai sa o ia pese foi le ai e le mo mia ko inga ka alo le nga fa penga ale to we don't need that you know we play good and clean business we do clean business la nga fa penga le mi ois anga laka le ki le fenga pa ro kan kengi ko fa se iro palaka ai o si ka miro fa le nga isi kampangi a maka von ka se mai palaka nga kampangi va ale wa uma nei la ofela wa tu ia tau fa le anga le sia di ileng ka fa le anga solo ka ko sponsors fe ola fiele na loia ai na ru fa le anga nei ia le lawa 5 years le fela ko vai mai si kia ele ku i lunga me fai e fai mai le loto le lei ela foi la na avela tu ala loia ia le fionga le lipuli o ke le fie fa sala la winga ngi kampangi fe mo wa i fa ngungurua onga wa afia por kiki a o le tangata fai pisingisi le le ia ka kia pea la upaloka yo e pule la ko ai e fa kaul fast e fa kau foi le HRPP ale yes o foi la ya o ko ia o foi konsekia o to mai na to filosofi la lango le HRPP wa le vanga ka fai ku ku ki alo ese mangambia ya a to ta pena mai to sanga fo fai ko konseki e mua usungua ku le na awalama ne o tau fa le anga ile fast ai ko manga ko ke mai ko reki ku pe ka fast o wa fa benga le tau na to wo la lau tanga tata al fast ma me uma alela wa uma engela ka ko por kiki le la ko esu me o ka ngo ku la ko esu me ke di so loi fo ile le e te toi tau au ngani ma fa utuanga fo ile mo tatou le fast fa mo mole ma tera no ma se uso ya se tas wo mana tua o koenga ka usanga ngai le fa la kuma kia i mak o
o te ia musu mai o se uso ia paina alo fati ia paina i o Melbourne fa mai paina ia te e tuala se asiaka mali o le sia ura ikiki le la ka uolo wingo au ke longa ke sil ava aila mele ngo fa ku e so ia le alu por kiki mar fia kama ita pipi e la wa umangir paloka ale wa vili mai maungangi mai ke au pe me faingo ka ngo e arrange ku sela kong se ki ma e fai o Melbourne an makwa ita pipi ele nga kia le ita pipi era ulaiki o fa tu le ya paina o le ala tali na fai o ingale sia ka dia painga fa tu ala tali na fai fa mai o mo fai le se me fa na o sa o la ka painga na o sa o le ma o la tu o la lo fo ile o te vatua ya o to u mai fa supporters le o le ka ki sa un ya ku mor ka sa fo ai awangi fa vale ya ka ko le ulaiki awana ifa tau fa vale ata to na uma mao ma tau fa aleanga solo ma aveleanga uma le fast ma o usu vi i le ita pipi ma brace le la ko kai sidi ale wa uma lo e la amata na fa nga mai le upu fo le fo mai e wa uma ya nga mea le ai e sa io sa o sia foi fe au e fa mangalo pa e will never be the same ya mangalo ai le ngalo e nga ela nga foi e wale ola awar tu ur me ole ola le nga foi le o fa nga o fa taila mo moli ya tu fa ave ka ko e lango ko seki a fa kamilos ko seki natu ya you know a kamilo mai ko seki ska mo mau o ai kamilo mai tangata ia tu tu lango iyo ka ko ela ngolango ese mai la iska ka foi fa ko afi punga mai rungo le nga wa cool fast fa ko afi punga mai loa e fia lango fast le la ka mai aua le ola pala ai fa aua le ola fa fu il malo si oles ele na ai o le fa tai mal fa malo e mo molia tu e tato company lango sua wa fe la utala ona o to wie to te na we fa sala la to company pe fa ko a makala pisingisi contact us e tato packages le lava tau ngofie affordable mo le amatanga o lau pisingisi o wale anga iluma ya te talafo ya ai le vatua le vanoile i suga le atau e mole to na lo fa anga fo ima fa monia o le aso le nei le atau o le aso fa na o si utina oi caro ya o ngeira so fa nga o se utina na o wala mai ai ma o fa na mai ai le nei fonga ele le ato nga lo na valu se fulu ma le tolu tau sanga ile so se utina ya mele matiu fa longo ya ko mele te sia fa longo ya maru ye tele le ato nga lo valu se fulu tau sanga ye te o le tina po o le pele fa te ile tu ai lo tau singa ya le wa e vai ai i se atali i pitosili na aulele ia to e alolofa ia ili to telo tangata o aure wi i o le matou fana a fo le pele se o kinga iyo ia manu ia le tonga ro valsu matolu le so o le te talo a ia ma le fatonga i le tua ia fa o popopea ne siaso o lo soifo iyo e tatou te fia e matou tale le na pu el fa mo le na fa yo fala tai fo se o ki ngar fala kai sa tu paitea wa ko fia lo matua ya ina o po fo le sa ta o to fia la va ina ua le ngata le o lona ona ai ngana fia lo ia ile na fia ya me se fia ke lo ki nga pe o ia wa foi lango winga yo kitango fa atal lo metu o kitango fa atai fa ngo wa fa ki nga ile si au mai kai mai si au wadi yo so makua mo ko va vi va nga pi ka fa ki nga lo ko lo ko o ya ke la ko lo ke la ko salangi me ye te la tu fa ata pe tu pe le se tu pe o ke fa ku ele o tu pe ele o me maua a oli le li o lo malo si ya o ia lo wasoi fua te oltina ya
o pe fa malolonga le tua I lo soifua o lo mo le malosi tau te mafutai ia e nei foi soifuanga o se avanoa se fa manuianga ia le mau pe o le avanoa tau si ai o ia le tina ia ma mafutai o le lai no foi I pakuranga I le sia u tofina matua masiona a to lua so ko fa au mar fa tu ia o le foi lai mo le avanoa fai Sofia fia mai sia u so mai sini Australia mani so to fa fina me Brisbane e o fe lo ifo ia sei umar matu soundinga na nei le crossover sia matu kalisia no o watu no la ia le ia e matua avatu se kisi mama fa mo I lo was soifua masinga sinke kus au fia la so kinga ni kaimi wole fia be ngare oi ele fia lo mo ko me o ke kusi mo kere nga mai ao Vela nga ia o se tinale o se familiang fo matu nofu ia le ngata ile momoli atu ia familiang o le ono sutu sanga ia male mai a yo fa foto tupu o le fa foto le va ali o le sunga ia molipola siosi tatiti sia usole mai America oh io o America ka California nga ka ko filo ai ka fa ia sa tato filo lo sa mo le ka le akamai le ia na la ci la ia wa umar fa foto tu por ka malo so fa muri pola la yo mele muri pola ngarosa oh na fio nga muri pola alo mau siosi tatiti set ia o lo faanga fo lo wono sulta usanga ai saufa ko e ala sau pe na so bo pai ke le manga ma ia ko ngo ka spe ya la sko nga pe ku ka ya prai e kasi ara vai de ku ele e mama o se ma fa ma se pe e kasi ara ka malo re fa mo dia tu le tu fa tai le uso ia le tatou mafutanga fo'i ia ma se fo le support malo se le tatou por kalame ia la suka pola ia ma se fo'i ia o le pola nai te luto lua mai e lungo le tatou le ata lungo le programe fa mo le tua ma se fo lo wona su tu sanga ia fai atu e va fo'i America ia e tau sita mai ti malo fenga luenga alo fanga me se umana mea ia la ia i o America i California ia le ataua momori o lo fanga wa kala si por kala mel nei bis fonisi e fia momori e ora fa taurunga le tapo klam ia o malo sa wo nga wa ka ai ma sa wo for ka po kala ma ka famia ngai ia ka fans ma la ko mo for o mun ka ia ka po kala ai le fanga no ka intel ia ele ka wi vai mau ingoa nga ke si de fia oi yes ngai po fo ko mo malo i sila ia sa mo ia mas fo ia o nga me fa penga lo fa ko ma se sang me fo ke o gisio kan ia fa ka ke le lava kai lava mo nga fo lo el sa o po kalama ma le me o nga ia finga lo fo ma le ia ngai sio ati wa ka sio ati dai so fo ia ati paisi ia lo fa ko mo ngira ka sang fo ngai oso ia sio ka mo fo ia na mo sama ka por ka vai ka ya ka por ka ya ia a me se fo ia ka fan so o mun ka ia ka po ka mar ke lo aso ia inga mo la ko kama mo ngira ka sang fo ia le na ua family atu le sunga le atawa o le loto fo ile na mai mawe pena mafaina ma wi liam vala u matoto sofa so so ya fisala I Raymond marfatua ya bise fo yo le tama ya fisala suia male tausi e sini Australia mo le tolo fa mo to na yo uso si to fa sia tangaloa tangaloa male flitua ya o to uma bene to fiatu ya ele o le langi lo to wanga le lei e me se foi o me malava ma le tatou maftanga o na nga le lei I lo nei tangata ai me se sunga le atou le ai me se sunga lo ia ya sauni ma na manto malanga ya tui vasa to o ayo a moto vaenga to le 4ND ayo lupo o tau sala ya Hannah Smith ka ko production ya Ryan and Carl
ia vatu e malo whaanga o misa o Oscar ia ma le pulenga antua me se fo pira a misa pira i Samoa ma le tato a team ia mo moli antua e na ngale lei uma ia i ro nei tangata ma tato tau te ia e ma tato uma o alofa nā o alofa nei mo moli le whaafitai ma le whaamalo o e ua whai o tau ma o maa ainga ua o mai le teimile nei ua tato talanoa ua tato whiofo o fotai ua mawhanawhana le tato mawhtanga o te le tau tōlo lau atu o tō swafa o e fo ina malanga mai le whaamoe moe le whanau le whaingon nei tau sanga mai Bay Area, mai Utah, mai California ia Missouri, Ausitalia tafa uma pea ngo fa ina ne imisi lo swafa ia ona faile malape pea ona mawhai atu ia ona inisi fo ia le sa meli mai le pe mafuai ona toe a whaale watu alofa anga fo i morsunga fo ma ia Dr. Moripola ia tama whanau o tau manono siona po so moletu siona ia marwharetua ma le Ohana Dentist i Colorado mo le tu malo whaanga mo o tau ele mawai na i o ainga uma tu whawhine i Utah ia mese fo i o ainga i Seattle whamari atu ia le Christmasi ma le tausanga fau ia te auto uma ia ka uso whasalau na i o mauso whasalau yes na i o mauso whasalau whafteia le atu o whamara tumai whaalofa tua si o ante a le sinama le i Puyala ia ma Ever After me se fo ia o auto uma lava ma Melissa ia ma whanau mo le tō lo whaanga mo auto me se fo i o Christmasi ma le tausanga fau uso a whasalau ia auto uma whaftai whamalo whaftai o tō whaiva le atau o savea tui la epa whaftai sua mo whanua tupai me seta sifi whono titu risi o le tō whatapuala e o i Amerika ia o le si foi uso e tui la epa ma le TV tatou nai San Diego Andrew Moavasua Andrew Moava ia o tatou uma whasalalau nei ia me se ho na uso i tatou i lunga o latou fo i e vaivanga ma latou whasoa pe se tā ia feta na tulelei ia po o moe maunga to wha moe maunga on makainga kakam ia likio mai Brisbane ma Australia likio Brisbane ia ma auto uma lava Samoa maunga auto uma yes na uso i le FM la tauia ia 2AP ma TV kasi TV free NUS TV ma auto uma famuni atu ia ma auto tu stala taito tasi moli tolo faanga mo auto uma lava ia ile nei vanga o le afiafi ia watu foi famanu yanga o le Christmas le to vai tunga o fai mer fa no fotu por so fui mono salani ia o le to fine Amanda talo fai Pauli Amanda ia po o le fionga le fui mono i nai salani ia le awa watu talo fai ia congratulations le fa no fotu ia mar fa fotu o le vaali o lo fionga nga fatasi na o fionga fui mono Amanda ia i le nei fo i vai nga le aso ia Pauli Amanda for fa tafa ia fa tele lava o le tua ale o le wari i fusu cage fighter fo ia ia tafa ia o se latinale Brisbane Australia ia le la ua mai ale fai fo i papa kasi le vai ga fai wa le uma le ta fa malo atu tele yo le matai la fai mai sa ke le go fo le fai mai sa mo le fo ma wa i le fa fo tutu po le o le to fine o si uso ya le fionga le sa ya ma tu a meta I think le to fine le sa pe o kwa i sa fata ke po nu so tia po o nisi o suafa na te vai tu na fai mai sa limu o matou sa paikea sa vai sa kofia ke vai ko isi ia o uma nei mau suafa ma ia amori le tu fa ngana o to le tu talai ia fa tai leo sa matala le vanga le fiafi o le la ka ko sa ngi ko so fo a o yeni fa le ton a o yeni a leu
o se lape o se ngangana se upu fo'i ua le tau tamali'i sa moae i lau fa'afogafoga maua toe fa'afo'i mai a ma'ua ma ke o ma ma'ua legei aso mulimuli le ase ngangana le ataua ia me se fo'i o lo'u fa'atauva'a manisi sa auto fa'amailuga o le polokalame si mauso le fioga ia vui ia manisi e fesoasoani mai lenei polokalame o le a fo'i sa matou upu ua sopoutu ia e o ia ai le vau i whakalele lo tātou mānonofo ia malu le whau i o tō whenengalo la fo i whunga batele awane i o tātou kolosia le tausanga fōu ma le tinga awane o tātou la sia ma whawheloa i le tausanga fōu ma se loto ita ma se loto le tātou kolosi le lai tu o le vai ia ma se loto e tumu le file mo le tua ia whawhe mangaloa. O a fwoi lani vaenga sa tia i le wholonga ma tūlanga le nei ia. Koe whawhoi mai a mau. Na o le atua e silofia mea uma, na o le atua fwoi e le tonu ma le sa o mea uma la. Ia. Tātou mau uma se kei se masi tausanga fau. Me se ar tausanga fau. Roa tu teita ia tūlo tau soi fua. A sopo atua i le alofa ma le anga le lei o le tātou ta pausi le langi. O le tātou porokalame mua o le tausanga. O le vai aso fau le asonga fua. O le asonga fua le tātou rua i porokalame o le tausanga. E alo no wingo le aso lima. Umalo nei e tātou toi malo loa se enjoy na i aso mua ma le aso. Le tau. Po ai ke fie su mai e. Ia lau so. Ai ke fie su mai ke wha awa wakuru. I le aso. Aso lima. Pea que me acuerdo fie faiga luega misa. E tātou malolo, tātou amata le leile vai aso fau. Ia, maruia le aloa tu tau saka fau. Fasisilanga le tāsi lava le amosi a matou vaenga i nai Hawaii. Hawaii fiolai. Wa eva o maisi maka fale ale. Na Hawaii. Mai na fioga le tei fono ia fata Fasisilanga a inga o fast mata fale Hawaii. Tātou fono masani lava. Ia, e whaia le aso se fulo Januari. Tā le lima i le afiafi. I le no fuanga le kanana fau e whaka asa. Ia, i le iwa wha lua ono tasi Kunia Road Waipahu. Nā watu ina tulunga. Mo le sila fia, fono tanga le nā, aso se fulo Januari. Ani tātou a inga o le fast. I ina i Hawaii whaasotai tui sa mau po le sunga e whata ia monisi o whamatalanga Moma Happy New Year mai mawe pe anga whaapea e kake uru e saule New Year suingi langu tako e ki loa iwa whaapea e au kau suwhi mka winga wa fiu kau wa ka fiu foi de kake koe fianga oro ka ika o ani au me amato New Year swinga o ani au me fu e New Year resolution e la sa New Year ka ro pa ka ko boy e ka boy pio me ke ka fa aka more ka song fo ke me ka mo vai me o fale e o no swinga le ka swile ki ki o langa e le ale wa file mo ke le o langa pe fa ko ki lunga le Amaria tu para que resi masi ya mari tau sanga fo i matu o se to lo matu fa que resi masi nei ya le fionga el sa ya va so anga tanga loa lo ete male fletua ya fonga e me se fo yo le au malanga mai samo ya te mai tai au le ya etuina ya me se fo ya o le to fina petesa ya ma lo sa tua va ma lui ma to uma malanga mai ya manisi o lo fai malu longa mai fai malanga mai ya te roa ya amore hatu to so fo ya to ya nisi fo yo malanga I fafo fai ka so fo fafo fai mali e le fara la ve ku pusolo mai mai se la ve ta vale ya tu langa le mali le mo sami
wa ai whanau pe a oi matawhanga wha mole whaisi savili. A ora tu whawina i lato. Ia, ina ne i tātou foilele moe manuele fati. Ia, ai sau mala atia. Manu ia tele, le tausanga fau, Happy New Year's, mailo au. Mong ia kau sanga fau ia ilus. Wau ke lo foi ka kau mawai, i waka whiro ai kau sanga fau. Ia wau kau sanga fau, ngami. Happy New Year's. Ia tau tau uma, lo whaanga ia mai le tātou proklame, o le tau te iae. Whaaftai tele mo mea oma. Ia, whaafkai mongi kau sanga, asiat. E kele la wale ataua, whaaftai tele. Tusa fo i o lo sao. E le whaititia, e awhea nea i wha uma i ta upu. Whaaftai tele le tua ona oe. Ia, koe kau whai mai liskaka ngā ki whangu kau sanga fau. Ma whato whatu. Ia. Say for the See you next year.